Bedet fallo in radio kama ikan maitie wa Julie ni armatien I tayat category cha bichel ro duju Anya James Obalo tin cha bichel ni on Pierre Rio wi abungwen de madek magali bario ki Pierre Rio wi beach cha wangwen kita ke kapa wi beach mekudiku tayat tin lo in radio wa mero nanu Jemi mapol mapat entro Jemi titi be baba ya chuli kakaini ni watiki Jomatino mawaluo gi studio Jomatino le enini mukene mirgite tela mukene gite tela oweho wano ko win keyboard gi polkare power mi total chawa bod Jomatino ento ke nano wel dano makwana Uganda ikwan ma okaro ma okaro cha nyuru ni dit pa nyoli melogo Uganda te Jomatino la win radio actually mara par boro dugu kwere ping te pasen maramo Pierre bichu ya chelo lo kada ikelu Pierre dek dugu kwere ping no te meta mera manyuti duong pa joma lobo Uganda mara Pierre ngano dugu kwere ping Jomatino dida ene gi duong lo Uganda owe ko Jimmy tika time unyuka loktie kai we pe win ki bodgi chao kene romo kela yela manyuti duong gi kare ni ngom yaro bana babero ki kare me winyo me nyako irwa lok mane ne matin ya yom tutal ni atike won koma dek gen polka kagiti town council chalo mati bar studio ne mere kilwangi ni mayor attack town council la diru kot kene fa foide 12 wa Julie Mega FM ichone ni chuma bea foyo mera James Subala foyo la mera Stella kijanye la Jiri Robinson Ugeri winyoma yubu oredikal charmar piwi kulu umera Mungu gweto kacheke Alfred the activist manu mera mamor ana foyo win radio wabiru wono chakwa muyeme nongti churi atiak bonge fi muyeme off season muyeme kumbeti ni dong pie ma kai mero atamani kacha norama abi wachu sales points madong tie within a town council mara mo karno tamo ne umira o guiding pia name to unique ne muyeme man muyeme chuli ni ina tele Uganda along ma check ikarmo no kamukane perete atiak we churu bedbe dano nong chete ye berga teme tutwal ni pomia ke charata will mo betie kikit me chato ni me obet organize maloke kilok me chato muyeme ametene awachi kumbeti ni maloro watie early stage wamete wanen kerma luil chako bieno kwere mabe wageno gazetted sale points ni waberu ki structure ma watiyo kere mwakamu karo ni menena nini wa controlling kidong wa managing both sales kire waki weli wen kermano ki bicharo kwere wako konjwak mamekwa en watimo pepi mir mamekwa ento menena ni gien matie olo uberge kerma nyayo lim kachel kilonyo ikin luak mamekwa anafoy tal meno lo radio Kenneth polkara yelo gipi muyeme piane no muyeme pe Uganda long ata ya tiak no tie ngwa we ko kilaba pian ka we ni pa wa bicharo kibinoko kikwe kanongone no pe atikila dit Oriema Robinson ngene polkara kinying ni Ugeri chabira bera ngeju beru bodo studio tingo tuan lok ma dit ma petwala Ugeri afoy tal wa Julie tin e Mega FM ichoni ni afoy tal James Obalo kilwak matiga winyowa ana chuo mabe da afoy wa melwongo wa topic tin mamunya tira ma luke ke duan Jomatino e kom lok matiga te me ya chuli atira ne e communities ma mek wa chi atigi biek ma dit ni mano dano tiga winyane ma duong dak wa betiet ke kama tamwati ye afoy twal tielo in radio ki aya chele kane kinwa ka kaini ni Stella kijaye tie minister mana vulu ka chele ke kalkwaro actually walong han ka keyo piani wana ko ka kitika working ping ma pol mata dida dari pol pa Jomatino lokum te kwaro pe ngiu to twal pe mar to an ki wajoni te kwaro no ramo funyo gi dak julo gi mabe dida ko di beti to wajibi mogo matika time me konyo Jomatino malupe ki kidmo mi argu dan kwere chala churi ki come stelo fo to twal Julie in Mega FM and ben title duong da ko karo tela pirida karmo no waberu ke kan kanano lokum check stelo ben tie chalo activist ajuli to twal stela foi mater mera balo James
Mapira Teramira Fall, we rode him actually. His Royal Highness wrote David Onen Achana II, Mati the Paramount Chief of Acholi. Mi kero tuer pa vulu na batiel. Mi nena ne vulu ki winyo duangi I te kwar bene. So ana foi matek amoro lu wodwa matikany oluonge ni wan jo matino. Pen ke nena wan nena ken nena ni wan matino. Tie gi money tiek makeloni prima facie mai nena ti wai eni ngat eni tipo man. So yeah, so okay be futiri so amoro moro Paduong ya. Moro Barbado mana lah kono jadi. Number yo for Mega FM mi luo wan jo matino mi kero duano be yang. Pol kar program ni jo matino pe winyi ba. Wan jo matino mwene wa mira me winyi we, wa mira winyi jimo kene. Program ite yati po beriti etu twal. So initi gin mati historic, gin ma wana chwinywa yome etu twal. Ana lego ni wabet ki war kino wan chalo fulu. La did ma ya wachini gin yang chon. Giberu ki mai kin gi ma chalo jo matino. Well ki telo actually. Afoy mate. Afoy de twala telo radio ki Mungu Brian tie la member I Party National Unity Platform NUP. En tie la kubgi no coordinator ikomalo melo Uganda. Omo afoy de twala ajoli I Mega FM en ben kui mukarne uber kenjo ma ochung la win radio I West Gulu West ana ye badege la yibi division. Afoy de twala ma ara wajoli I Mega FM. Ini tirini na ratima be apoyo Luwin Radio apoyo Mera James Obalo Stella Kijaye mando akbeti ya lumina ila wora wana kwano ka chill kama dero mitela wa nena ochako nen kikuno Mera University ya chill mo Uganda kanyo pa mero longo nye apoyo Mera Kenneth bana Court Kenneth Geri gen ki la wora en FDC me alego do ni mi ira wara chan jaru leader position yot kanye chawani kanye pe position kanye tie pulu ma actually ite dar matiri actually bu bior kan nakho do inero ma megi inero chi miro po de 12 Mega FM ki matek du 12 numero James Obaro minne ni mena ilu vulu ma chalo wani gini piana ya da pe romo lar lo kuwa ma pe lu wan wa biro ilo ke anone meno beru gin ma pat ci amir poy de toile apoy de toile ki district me amoro la un radio tine ya yo mejo de toile diro Dodge Alfred ma pat ki beru youth activist Dodge environmental activist actually ma pat ki timu meno ente party me FDC donc era ye na lo kom ye pa party me FDC ya amoro district mo beru ka yinyu nyeri no ngone beru tak to toile ko nyeri ti kama network pe ye Itika niyo de jemi pa FDC malupe kilo kum kuinan chalo ma FDC bitimu kwa primary ma megi so ene dano lok yoni ya moro kachi kiwaje ni Uganda kwa kuitie kachi kwa viberutie primary ma FDC ya moro no wano na la deti eni no kwa ene poti wa mabet otherwise before to tell wa Julie Mega FM Alfred for mata for your Luwin Radio for your management na Mega for your James mi konya dor wa yupenene mi aro bana chwali mot mawa ya Moro district kibot ona boge batolanya Moro matek on bolusa kelo Moro matek kedong FDC party wa ma Moro ko Moro matek ma chala Mega vuru kunu kaya vura Moro pian ganga ti Moro chama Moro vura Moro timu jamu ya Moro so la wo bedo ki yupo structures batika timu restructuring papatwa so kwa ni network be pe kan be la woni be kama board twal and to wateka tit matek now amiara for be twal la mara Stella Kijaye mateka and be lo ya chen mucho ko mai karma wa be for environmental activist work ya Moro matek 2023 ma wa be kama ka matek so and be lo ya chen ma o chung kedwa amiara for kidon la det kan en won comme det me atiak sab kamate manela wa be karma laaj mo tan kaso mo karma laaj mo beru kere ngi ket matiu kere tadit mo ga foy bere kida foy la dero o geri tiene dana ma der katiki lu tiana ko maram beru ba foy mata radio Jimmy Lake tabera det mo karma ma o geri studio era yo beru la tian lo e ken panel Tiro gere no
ya bungwen era ye loyo tayat me ner matin wono yu macheche to fal macheche wadu lo radio man mega fm wati tayat. Hey man, what happened? You know, wamero neno gi Jimmy Mapol matika time ya chuli. Ikin Jimmy Mapol matika time ya chuli lo radio era ye malupe ki kwet pagamente ki dul mapapar magiti yugi gamente logo ilokum chan le eni rumu wadiere ma kai por ki but Uganda kamukene megwa dong tek loyo ene Kenya meta yap kon ki border det won koma dek me attack town council wala de record Kenneth chalo ngat matie itela ma da ngwen tika tuma en te donye ma biche ngamu wero inero ni para wa futio matek mada machala chuli ni kumbete chan borwa o aki pasan Pierre Bichel we aboro o chere pasan Pierre Bera ye we are holo. Okay. Afoyo Omara James afoyo umegina kila mara mate kuidwe studio ni matin afoyo management memi ni wakar machalo jumatino ikip metela ilo bachuli mebedo kantin kanywa khatam lok maguru kum luak mamegwa kum luotwa kum wani kume chi lok ma anabi loko kany ma chel ametni akwan kar ni eni me wajo ki luak mamegwa me lo bachuli luak me kumalo me Uganda ni ke winyo la peny mo mer balo James Ukelo tete wanyo nyoti wani achuli tika kok pian kibat lok ka ki logo chi winyo chan ki logo lok mo eken ki dugi kum chan dong machala la tela ametne awach kama leng ni pimwa ngwan ma ana bedi tela pero ma dit matielo ba chuli kum betini to toile kien wan jo matino ene ni gan peche gan pe pian machala luak lutino kineno Jimmy ki bodjo ti nyimge ento kumbetini ya chuli ka ini penyo wi angagi matila bol mabe ya chuli ma weko mi kero ki lutino wa me amalo katimo tich kuno kwe amira bet chalo balo amira bet chalo Gary amira bet chalo Alfred ki tich ento pe ki lo ino ludiro wao ni weng maki wajani ke piet yen nyoki kat kom kafuni pe wagi por gwana e khache ena waje le bon luoro ke wajani ke piet yen ento wo wori gain pa ludiro wa madoni pigum pala chwe kani yamo mo bino matek gina e origi wiye ro ko cha khofut bien pintie mere ni bail le bon watian yana che an machalo dana umier wangeni dano kobo Jimmy makineno loyo Jimmy makiwinyo werlo tela chuli machon make gwa gangi kitiu kila bol gikero kom gitich botwa iatia kai kiluonying jomatego chale la dit de let musée Fabio kingeni muno no la fu pa ma kila futa matek werlo tiano na kwam manyote winyo lok doge ki winyo dok ke wara pien kire ki tiche rwate mono pego ma chel mati ma dit na pego ni en ma gendong pe ki ko kom lo dir wa ke o kelo tin nyabo wa kom o chero donye ye o wa pol lo tiano vulu donc ki nyebo gio ke handouts ma enu bedo a deliberate political move by our political players la bongo pogoni kono NRM kono position gin wing the perpetrators of this syndrome actually kinyebo dan wow me bedo kamio jema mia pian gitimo enu ni wer gin gibet gi power of control ni udo tere waju gin mo e kuma diri donc pe mara drikos manyoto doju miero ga kadon che kapaho an wer diringo ami ira drikos buken so gina wana nyeba kumbeti ni tika dugu pero
an ka ini wori kin gang la peny magi bi peny kerwa ino balo mai pe la telani bol mere koti mai kumi chini cher kin gang wa vulu tini ninga a wa ka bina motu kan tini ngo tek de mera ala dit ci de bi wa kuman lo eno chake gi kwe anga gi magi kelo gini enuni so egini tie kin pe ko matie ma der kumbeti ni wana ti kan lok man me fun ki pajo ki achel o cher dugu gor parental neglect lu nyodo wa kumbeti ni kinene wa lotino u dugu palo tela ki lu tich pagamente nyodu la pejenge kum gamente kai wa chini in la tini pe vure pingo wa won koma mekani do nga mi rekonya kere ci an paro mo beru ko I ganyo wen kanana controlling beru palotino ker mo mier gi ber kiri yo mu pore wa mio tam wa logo watiu ento miri palwa kwa ki kire ki nyebo gi kiri o we ko nyabo eno me gwo ka chel ki pet bedo dugutie enon ter ka wajo gen ma ngwen ene a churi no lutino kich pere la tieno meru rom ki megi la tiena la meru rom ki megi the perspective and mindset of capitalistic tendency ubino donyi ya chuli mado ubalo nero mamege manualo pomegi na pomegi ne pala mina e donc pigi pete kumbeti ni weha go beti mai giti kamera mai wa gulu pien wa dugulu nyero malo game ani ngeo ka in imera pero pet umier ka bet ki chuny malen joma chuny gi len ya chuli no kumbetini wan en ma wai olo ni fonyu lo tiena wa ngai wa ke kwanyu pala meru nye kwanyu pu meru mo chances are ni ibi neno kwiri gi kume dok lo wa megiro dong chuny wa chako beru ngo karem wa eni ka dir ma ka le ganga pe wa mero goklo tiena endo wi wa wilo ni watika pero mone gang ikumwa manyutni machalo lutieno ma wati ya churi wa cheku katiki neno manyen meneno ni wadok cheni kit manote kwa wajani ke gwakere gang kuno watiyo ki len chwiny ma giki ka acher peko madong dit loy lo ba chui ubine kara madong ki wajoni tela loja lwa dugi lo bu Uganda tela loja lwa ubino multi-party system yes ubino kangi keliwa lok maraj ene tela loja lwa ukela poka maka an machala an I am a member of the NRM a chahawa chon bene pa loko patina be pa bi loko ento ti jo ken nene way poke tam umieru bed mone en kuri tam mi eno ni gicher ki pero way kin gang way kin lutino matino uwe ko kumbetini ino lwenti we out because of political differences dagono partner part la cho partner part itinan an eno ni mukane kelwa ko out wi upoi kui mukare wa bergi scenario mala cho mo ugo dagone o maraja dede pi what ki posta pa opponent mo ma MP ki maye ti de pen wi ka ngar pian a poster is like a leaflet nyo kar taj mo ma ana no ka kwanya tamo ni ka ngia nyang pian we ana ngi mungu gweto no beranga umyer ka nen bene mabe ka dum pe ki mine wa kero metemo nyang ku mungu gweto tere ni pe wa bi beru gi kero menengo tela mati ma chung dox do gan palwa ento wa kela pora kun wati yu kwede wa ko kay nan ya chuli ginu wa ko dan ber ka kar ku kanyu ber beddo umiera yet ngatu moni ko matek ento kero ngogi kume ma ana na kumbeti pame way joni ba jomateno go kwanyu matek da kay na kay winyo bir lebgi social media e kom joma giti office mo kane wora way tek with any nyeri no ki kwara o mara James a chuli tike char lokingo I kaya gin me choyo ko la bolo nywalo to maneche pingo gira ki nyebo lutino ni with that mindset kumbetini da reaping what they have sown kano gen pekinyet ni that is the approach of politics lutino no did wichi ko me chako gamo dogi kerma ngiti gamo ne kirini gen bene
gitamo ni no gen gibi tiyo kere la ko chel pegi na ni diri mara jomo ni beno bi biri ngewa gibi chako tijen the same approach ngo e komwa kumbetini the time caught up with them. They are now stranded and struggling. Pegi romo ruchu gina gitimo pian mukanati on record kirma gen giber ka tikere ki leb maraju kom dano manyoto ne atamo ni machalo wan jo matino wo wego loka biat lepo. Let us be people centered. What are the issues matika yelo dani ya chuli pigi tego pian peka ya chuli dit chan ma watika lokye eni ka wan watiki chan at 72%. Itamo ni kera ngoma obi beru kwere menana ni rom me funyo o ilanyim pian wak funyo betabe kero me chulo kwanu myor betie la tien rom beru riak but the financial backup me chwala la tien ni gan kwan we ho chet kama no ye merni tie pe obitime na kan tika kela be gana chel ma wanano vuluma mo kumpetini pegi ye lok me fu lo udi ko chan kumbet mo kayne dong tika daga gang baru no ki gang ubi understand cha chela rio mo kayno ma dong da bule ni pegi pole pegi tika yefu ma wo ki maniera lo te no kitenyo bot dayo en ka daga gang mi rakki mi yere chama ye bera mi ma mero tiche penaro fu chale way gen maromo ke konyo en me gwa ko en tika rone ni ke chat ngomo ibiri boda an ditte pa mero wajani ya tiak ba ditte tie i charo kama ngom fu la yeni no go bi on wenga ti boda charo kan ba ida ke rabbi now an lokom kwer fu ka chel kitij matek pa vulwa. Actually, to start with, it's a very regrettable situation mawati le wachuli kela chuin kela pa total kanano kama gangwa ti cheriye an machala dan ma titela atika yele machala an menano na doho rom ni eno ni pin we ko kinano chia practically ana furu I don't want to pretend bien kama wana o yeni kai wa lo teno James ki mere bet ka chwale dan ka ticha tek en ko dong pe ye tina ana per ka ba ma ta fale ki oro ni eni bien ka pe war ye mingo len kilo teno ni ki bi gakka na no chale gina wanti wajine ki timi ubedu foot we ho la ching cha be gan kwan kan mo ne awe kumbeti ni dong fu pe ubedu foot kermanan ki wa James o le tiet ka je fu eno ni tieken jemu mi arwan cha ko timane kidong mindset change is a process kai na no mod olo aloha mo ma noktie ento we need to put more effort ki na no level palutian wa me participating in agricultural productive engagement in 2021 ki 2025 olo papate money ento is not yet enough kidong mario ka dong wana terlo tiana waifu ka chel kitimo jimu kana eni ki gwak igibene chuk watie ki middleman and manipulative tendencies palotimbi achara makidonyi kumalo me Uganda kan ki rero welo na chako ki muyeme bord gen moni chani mano ngar moni chero ki ko fu mateke chero ala wa chel matwala we kitij matek matiun dok welbe ki rero da dok ki kwe and eni petieni gamenta yati timone watie ki jo magi only pretend to be part of government but they are doing their individual businesses and they do that to protect their capital base pian kingeni kalitiano ni eni beno ile o malo there will be tough business competition ki speed malo tiano tika bino kere kare ki goyo ke kare ke biachar ngom yor ke tim ki digi o gin eni peti biachar ken ti waitela I chawani ka in la tien makwiri I loba chuli ke surviving pressure ki bodja doni tela norbani teka ki bi mete ke kwan ngarumo makere pe ena ki il ki ti kere medi ento in makinano ni kwiri ni ki bi yele ki yo mo ke kan to press you down ke dong magire ka inenano e chawani a crossboard gena gitika kelo ne eneni umier dan wa chere lokman me furu kofi in the debate ni da chuli chak furu kofi ni tieni na mo mag engaging vulu
kumbeti ni watie ki dan ma don ki cha markero anu balo ka Alfred wa mete wa fu eka a bit e amor sidling bagi bi mi amor mi kon ki mi bod wa wana e wa nyut jo amor e ni no watie kon vulwa pingo ki mere vulu bet an afterthought ke tamo pigila chen no kon ki temo gino mani e da tio nyo bale ka don ki chakelo ke eni tie ken perma wati keri lo wachuri kumbeti ka don wan wati majority pingo pe ke wan at the far front ka jo ka no biningewa ti wa yini ki mera ti ki vulu ki twin merling dok ke tamo ni ka wati ki kero wa bi konyo gang ena ya tama ana fo matar fala meta kel kong stela piani chala chuli ka wati ka lock igen me ya chuli te kwa ba me go definitely tegan ma pera ta fal te kwaro jula chuli makumbete wa wajini me na yona chuli ki kume a chuli kumbe don kit ki pat a chuli ko don la kha mada jone chane ma pat ki kwan ma go kwano kay ma po kwano ne ba de lu dire ne ken gang ma nyingi lo ma da kan gang ngai no gang ma dit ma da po lu dire no pe go kwano ma pat ki kwan pa chuli me wang o sela kumbeti in ki gum pala chweji itie ka konyo ikit mete kwaro chalo minister ike kal kwaro ma onano lokum vulu kachel kiloten kiguma bebe wor anano wor campaign ma pat ki wor ya chuli ke kan carbon beri ya lu carbon charo wa i Kenya board jaluo me Kenya ngoma utika nongone to twalma tika time malupe ki vulu kachil ki joma teno ba mai kwa ya chuli of course ya chuli ka kwa joma teno definition ne la jadi da dano ma ka piera ngwen ya chuli food bene no dano ma tiri ki dong lobo be context e kari won gang ka lok mogo tie udugu lo teno no lu diro tie lu lak pa ba ni ki so udugu joma teno to lok ni area ma megi la jadi da a foi matekla win radio foi joma teno do wara mati studio kan ke in presenter moderator Obalo. Paramita limiting discussion na ite kwara ke ken. Bien te kwaro. Chung ijemi weng ma wati timene ibi logo ka ene. Te kwaro ena ye identity ma megwa te kwaro ene weho wana belo annually ibi logo kan. Ma food pa lo ngoma ke kwara chudi timo ngoma wana te timene under the ministry pa gender youth ki culture. Amerikong one mawati chule one matino ni kong wai kid manen kong pirki mawana chuli wati neno ne wo surrounding one weng ini ma chel ene badung ti yel wala weng one chalo one jo matino ene ye unemployment ti pere ti ene pini buru mo kwana ke kan koba bulu weng ke charo binu we city ka eni nyomugu magiti we Kampala kuje binu go bero modga teach pere so pere mati ka yele wana chule ano Mario ene kwan pere mati Ramadano access to quality education peti ka Ramadano ka dong ni dong access to formal education pere dong wanen skills training tia di ma Ramadano bene wa pe keri actually kidong na dek ene mental health trauma ma wana tikede one any wing watika jijiwi wa report money 2000 and karmi covid watini pol dano wing mi Uganda ne gitiki pere ajijiwi gi ena man na yeti o yadba te lo wan wati what any wing watika jijiwi wa level na ye opoke so peke ma wati ye no kidong ma ene land dispute Weng la rangom tika weng ma maka wan vulo weng. Ke neno peke ngwen ma ana kwan any unemployment, illiteracy, mental health trauma, and then land dispute. Ene don't take kiloji mati until ma wan nene in ma don kumbe chai no peke ma did loy weng. Ma chil wa neo na nyati nywalo chon. Teenage pregnancy. New single mothers duanga ta. Ene weng tika bino peke ma ana kwan ge wi atichani. Wanene kumechane Gulu Regional Referral Hospital. Utia nyera wengi tika bar ki pala. Wana nge tini ka bala tin ka bar. Daka mo no limiting wenwal pa wana chulio. Wana ko mira wenwal wa pon kanya weng. Ena ka don ki bar ngar mo ne bar. Mugo bene don dakta pe korba. Pe ko den nyaka ko rem kong ko cha mo no mira wenwal kene ni pere pon ki waya ni chera kuja yupa weki bari. Anena pa de ngati time so pekiman mi teenage pregnancy lo te bino ka weng pi pekima doma yang ana kwana gichani
ki don wana domestic violence tie pian tik dong pe da ko terminos kar ki bola cho piran wa mine school fees piran wa churne do lwenyi ken anyway domestic violence bino high school dropout latin piran roma cho I mean families piran telo tiene ki gang kwan so in tamre ngoma bo teme lo tiene ke gang kwan ki dongo gang to tiene be tik voir ki o child neglect in ka di chere lo mani chiek inoni eni bene ban maro je sitime di wo ka ini wor ke cha der bi no ti anyero riege ti ka chate giriege ti ka chate wen pien gi pe gang kwan go tingo wo kene pe ga tij kitame don tij ma pe tek lo wen go ti ka binu ka go rinyo ki kuja pe ge miero fu u binu go chungete town eni wen pe ma ti binu pien opportunities mi ti pere wa ti ki jo mo be mar jai wa ti ki whatsapp mo ge charwa ngome wilu smartphone we ki bin i WhatsApp we bed kedwa so ka waneno challenges in Mati actually need holistic interventions one mirror intervention me check one mirror intervention me psychosocial support one mirror livelihood me iru care palotino matino one mirror environmental one mirror child protection and the cultural aspect that plays a very critical role in the lives of the people in Acholi sub-region kidong ka waneno selected areas within the 57 chiefdoms actually any ke chero dung no ya kuja ibinoni watiki animal human conflict anyway for dio ko vulu e piero bakka bijima be ye bino chama wen ibitimo trauma ma be beru ke be rin we ko no ya bino gulu kai wa na che time di santa na ko na che time yuro chimpa dan me bi da olo alonyo yoro chetung agago kuja bino katora solintie beru ki diani gwa wengi ni diani ka charo mwa manyina telo tena gankwan nyu ana chira mere rom kwana ene bino ni karma jon bino yu ay diani wen iko kany so anyway psychologically torment us the young people jeria pa juma kene ke nyargia pa wa young John ene no ni manaka young getting wet o foiro la chuni at least kumbe chani don pidon tito twal ene manaka young no getting wet yin machalo vulu di ndoni ka berni pe we da ria chitim gi mama konya kidong nodding syndrome o wangia we wetu ine buchang so some of the challenges mawatia nene machalo vulu also in selected areas maguma ma wajige ene kidong kana kwano pekeni weng matieni wan machalo the young people in Acholi penya tieni peronere ngoti kilne ina be better objective Babylon ngar moy ken perma dillo weng any bad leadership ini po akibora la dillo yang beru kanyma parliamentary sitting beru ti wajatini perma diri Acholi ena ye tela maraj tela enti maraj bien the youth dana matino they get involving us in decision making right from family level chake doga chira chel vulu pegitika kerogi kon wan neno ne vulu eti they make up a significant portion of the population in this country, about 72%. Vulu take fresh ideas, we take energy, we take normal laying, makage iru chingwa chi noni kujitie family. Young Chon, Vuluma Young Chon, machala dit Minister Norbert Mao, Vuluma Young Chon, machala Honorable Dongo To, Vuluma Young Chon, machala Rigano Kumu, kimo ken mapalu nyingine. Guribu chingi, we identifying issue matia Acholi, eni lwentie, miru kujut betie. Guribu dogi ka chel, guberu, kilo diru karaweng, gunerni, kujudugu chen. Tidong Vuluma kumkane, pingo kitika we wow. Pingo pegitika wa at the center of decision making. Iji weng matia Acholi eni. Kaini nero, Vulu enaye driving change in the society. Kamira pain ni Vuluma kumkare mono. Are we actively engaged? Amira fola wuri rora chana mi involving Vulu in leadership mamege. Kamu kene kono. Ilongman mi ngom anti member mi no a district land board. I handle files. We handle files at the board. Eno pebi no Vulu mwa anti piario piader. Ni bino tika mira ni inong taito kinye. Ginako. Unu peki ngom eka chel eka rio mo
ki uti ko no chato chido dugi ket mate kwaro bena gen ko ngom ani ngom pekero poko ni ene pa James ki poko e art pa war ni art pa ma wana tigi mano megina bedong gitio kenyo telo keni ka ni title no title me be king family ya watiki ba stella mape wa charo kenyo to twala waji pe composition pa vulu bet ma mega tie ni nem charo iti kuno peni mo ga ni tiri ente iti kuno pen i kwano check ma iti lawyer wa ka ker kuno number 1 an mo ga be pidi to twal mo ga be pitiri enta watiki African proverb mo igbo proverb ma wajeni if a child washes his hands he can eat with kings. In a wajeni age is no limitation when it comes to greatness. The man where Anna be great from the word go. I be la tell her throughout. And you know where Auntie ke kwaro pi passion ma mega pi tij ma Anna timi wunyo mera wajeni alwenye pi dana ya moro pi apa joma kit gumwengi ngengo ama Anna timo. The greatness for actually the greatness for the young people and where Anna te kwaro. And it is not about to stop. Kamete. Neni. Are the current youth me actually participating? And why you know? Paul Car one when we pay ye. We are paying it ye. So my number 1 enemy. Amba America kwe vulu. Paul vulu kum kar gimiru chene. Gina chene pay ye. Jimmy Pew yoro. Gimiru Jimmy Pew yoro. Can now teach me one to when you stella tia more stella kwe. It is voluntary. A bironi work one mabe winye. Ya wa get down mean wa ana bira chung pa chung ni ko na tiki chen ena mira na yil wiwu niya latin mama go beti o chere gang kwan tie role model tin nya ko moni kino kai we ni an be kana do ati ko kwana amira bet kira stella tikere ni sometimes you be in community as a role model watiki doctor rikanyi uchere community ka treating da kong mi no timo wa na wa pol ka chere di ka loke we ni kiti chuli che gina vulu wora penya kere ano kiti chuli ena pigi ngeyo ni gin ma yomo chunya ma chalo stella ene mi ngej kidano number 1 ma chalo vul kitim gina yomo chunyi we on ngara monu smiling today nyo vonyo ki lok ma ini lok ne ilako ko ne gina don't tie ene man ma chalo vulu watike tiki opportunities ma wati kere ne karma what's our bina gina vulu nge ma be ene yet recording yet ngati we pido to twalba we yet ngati e chuye do yom ni buru are growing up watika don kena WhatsApp groups when no vulu don't tia logo politics tia logo issues ya churi tia logo ngomir watin anda ka poke be ka kenyu ni ngoma we ko cha wen vulu tika logo politics ke ken ato vulu pe tika logo pero watika diogi lokum chuk be ka penyo loka chuk me fu ka penyu ni loka kofi tika bino ni ana mete ka ket mo be ngom pa war ni because pero you know where bulu don't ne ko no ka local politics to WhatsApp group man mo wono te ye anfolka nara actually la chala actually parliament ay no remuliet ku no mape wache but pian bunyu ka loki la bolo tika don nyo chuka la yata tidi ni nana no winyi news barakeni la yata mala yata ini kumbe la yata peke ngan ke neno pero ma don wan lo tiro me actually wa neno pero ma dillo any bad leadership Gamento que le programs weng tie pidan watiki youth livelihood program watiki web grow bino PDM bino eno baby no lo tela tika fonyo dano kid mamiro program eno kere bot annually mi ko male mi Uganda ka eni ti wan lo tiro matina waneno ni pero matie any bad leadership there is a disconnect between the leaders kilo tiro matino ya chuli sub region ka eni and I think the leadership ka wati lo ye political leadership ka kan Pierre waki families basically families are being kumbe ki gor ka chwake magang la bon lok ne ukelu gulwenyo nyogula porro gene ngari kon ki bet pin ki win lok ya mena no ni magatika yape nyokatika porro jomadiru gor dano duju kidmo mi yaki ko kwere kidmo mi yaki fu kwere fu nyokiti we gang e honi pedoki ber ka gor ka lok nyo dano lwenye ke kanu nyo to ke kan kira na wa kere intervention ma meta enemy robet holistic wera nena guto weng wera nena we ke kware ke rodwan volutie pen kama dwan volutie jimeni berutie ti do ngomira wana team the challenges ma don pia tekla ma don deal with any marginalization our leaders often dominate jimi weng mira chare ndime charo growni wati mondu ata
imi information wan machelo stella watika wachero fonyo down mi nono pdm obino mamere go tiki wan we kwa fonyo down pege miro gilinga gi information enoni kaini ward community achila cheli penyu vulu ni wun mono benefiting from youth livelihood program pere ibi keng beru vulu be no program pagamente mo ken mu benefiting in kidong mapier on tek lo weng ena yeni wan tene peching wa kumbe chair galo tela ngeyu ka go chere bol chup gumi ali mia bij gumi ali mia rio en don tijgi ano eno vulu no ki weko gi yo wa gor vulu wa fonyo gi. It is one thing me you vulu chente and it's another thing me fonyo gi kin me tijki chene. Financial literacy is something magain pigetimu. Wanene PDM obino dano gamo chene majority pigenge kin me tijki chene. Chene. Guti mu kingo. Gubo dwaka nini? Vulu mo ga cher bet. Gingeni mere ke dwaka. La dilo way damo cher vuje. Yangi wayni vulu mo kene giti gamo chene pa vulu ni bat gi be ka dwaka ne ke miro ma vulu rien. Bien bon fonyo vulu kin ma mere guti ki chente. Po ma ko chingi. There be solution mu kene. Ni ngo mira wana team to boost youth engagement. Jimmy Wang. Now I tell civic education. This is at the political aspect of it. Wo fon vulu ngomo we dano yelo tela. Man vulu ko de karmi campaign. Gina gingeyo. Honorable we ka go we iri ka. You we ira we you we ni pol kar pa yini ki you we ira. Awe ampa miro lo mane you we. Ke chuli lo you we no tumano. Ena peti la tela momo bo maro chi ni we ka teri kong team collabo ki root boy nyo team collabo ki chameleon team ngo mire ni ti ki yin mi go mere we ka karmi campaign tum don kirwe ngano. Chino ko nyini. Ay vuru ki ngeni tiki dong me mo posters meti mu campaign ki candidates ena vuru ni me bolu kui wengpe actually no pe ko chone piano tela petika funyu gi ngomo miro gin twer gi mi bolu kui tinini nyuga tala gi tini ngo do tela miro fungi ni wun vuru ne ba ka wunu bolu kui ye lo tela eni utergi mo ko chik ma konyo wun weng they make policies on your behalf vulu pinge ya no ni per ngar fonyi gi pe vulu ngeni mere ki bol chene bol chup ki meaning yutum so gina tie ano am egi tung bora ati tela ame a watch ki dwak ni ati tela I would rather come a fonyu ngomo mi la tela team other than an biro mi vulu ni biti mu gina ko mano pien ku be chani ki ja bina bit kui for gina biti mu pe pien po nge wa ngomiro ana team expectations are so high ungeni stela ga chero mi obino keli wa chene will mattress kadong Latino Carpi 7 mi do will mattress de Latino senior one uchuli gankwan will mat set money gina ungeni mi stela timeno ana an ma cha stela hija angi gatana na maka cheri parliament aberu ma de ene kai char ka plene mentorship unu tela ma unu tawni mano ubute tela ma matwala che amira penyu ga penya ki wiu mo ko pota ni miro mo obi biri ki stela ki jaegi obi biri ku geri gi obi biri ki mungu gi nyoke ne fikan po pe mira biri wiu ni ke po tamo yo ni ka po ti tamo ne tira mira wechu ni leaders come leaders go and muru miro mentoring one umaktingwa nyute wa yo ke bi cher kin down lokir en ruka kir en ma down number 1. So if you guide the young people, ti wan bene wa ber mabe. Uno mira uno be ka uno chero. Uti nera jo men ma dong bulu ko uni ka je pe wiu. Ena ka no tamo piwa no you would identify. Unero jo ma tamo pilwa. Jo ma ti developmental. Jo ma ti ki miri mitela no ma ko chingi. Uti ki leadership school momo ya ba gon ya churi sub region kan. Ni kon jo ma ti chun miri mitela be it culture be it a NGO nyo political kwa wategi kuno kiro wategi chan kwanza ni una chuli lutela eni utegi institute mo kero pi lutela chuli peke ena da cha stela ka obino no ti pie ngore dio la wo manya lore women's day tela yero dano kanyo wajo lore da ne wajo lore ngoy ko ba no ana wajo ti palutela okay t-shirt eni ke mia alwaro no me ka ye t-shirt en on kirwenganu bol kui wanemo bab ko ti en on kirwenganu iti poko ira mattress ti poko ira set mamira yub school watigile MP mo yubu ori yeda dek employment o mi wenki doctors kit nurses
MP ti ko cher an oppose man kanyo MP mo yo ya pere ti donc iti will ambulance you ne ti ko ma ta ba work ye ko ya meti tere dan yediti your work is to do the monitoring kilwoni ni yo tere oversight role ka o ba kana ge sub county kitiyo ka kunu joni ka konge ka tuo maka ge village baka ila por mo ku yebo rien wa gulu ka pia kon peti health center kuni nen ngoma de timeo yat kuno you do your oversight role don't the power ma dir Uganda ne gen ma don ja ne gichara wa the fourth role is oversight pege chara mulago ma borroga kai ni pego bicharo e health center kimira walu bol kui wa ya peba pia ka biro kui ate wechu ngomir ana team pabil promising un gimoma almir an pa team wane ngoti me kampala wa kwere factor makela yera ba jomateno pero mo kanto kui kum kar ya chuli pen kar cha no dana jogo jemir gi kumbedi kwa chide wa wani ning pien gine gu chako nyayo ne gu chako kelu bab gu chako kelu t-shirt gu chako kelu set kado yini biula bon bab ki bi penye ni yinde wa ki ngo la wori cha wa ki bab ki t-shirt yinde tegi ngo pero ni wendo tela ekelu to tela go brainwashing will bol kui we tela peti mabe ya chuli afo to talba mo ngi ma ci lo radio wa digu chen man mega fm watika namno inano pa jo mateno I feel gi mapa pat lo radio ket ma jemine te kwere bodwa ya chuli kakaine ni man mega fm wati taya lo kelo ene boma hotel breakfast te mabe mada dui breakfast wa petum ato tina tiki gen ni atiki jo mateno ni gitiki kero mi arguti ak breakfast wala in radio man ba Paul mabejo ibero ki kar mi no gi ki boma charo tieni no family day romo charo ibero kunu ki family ni ibero maneti agwana mada kwang paloteno dujute ma safety ene gamma pier don tek lo duju watika nano jemi matika time ma pat bodra ya churi ka kaini le win radio man malupe ki nano pangara chela jemi ni tima Paul mi ro logo bede ye ene kar ni watika don kar mi kui 2026 te lokani politics udonyo da ko donyo maliat kai wai pekilok politics no romi udu kado ro wie peyo wachi ande kana e ko meno dit mo wa mape wache ti lokene pe waro mo wene ki ye tino batama no no jeme eguni duju malupe kineno pa jomateno biena igi duong loyo ilobo Uganda ti lokwe ya chule ka keni ka warie yo dano ma kwana jomateno ene joma duong loyo duju wa winyo don koko gi obere pingo jemi pekitika katu ne pekitika kelugi I jemi chalo mega fm wa timba kelugi wan winyu na ma megi atiki mungu brand kirmana ana anyuro en kwere en lo radio ti coordinator pa party national unity platform ikumalo belobo Uganda kuimo karo chan en beru bere iken joma do temo gena uchung an mungu kumbeti bulu ma Paul kachel ki joma teno ma Paul gitiki miri medonyo itela ngoma giramo yake kwere angini ndong yinde yake kimogo ben mai nama badida ngoma giramo yake kwere kache gitika biono ngoma mbiargo yopeni ubiberu tie ka gitika biono piani tela ka dong ana ka labole ka ana te piem kasta ka ana te piem stela bo biono position a chele ono ni peda ko miarna te be ni nyago goya aita wa romda roma so te lo ke peki be way endi vulu kibiterio politically ma dihibere ngoma jo wa matero mi argo yo pepe ma munu karo kije totale kuimo karo ne kidong wana no kes mo beri kumu pe loka activism mo be lo balalo ko ya poma be lok pa balalo kese kriya mo chabia ria adera ngech ngoma fi de beru ni ning pi jo matero be titwan mera moderator James Obalo ki Stella Kijae kidano duchu mate studio kan kumbeti ilwa ni mungu gweto maning maloba degila yibi geno miya kene kar ma geno cha ko mere yo cha ko ngi chwana we mungu kono wa gweto we do ko we mungu wa bi gweto now ikom nying ulwa ni Brian J Mungu mai ba degila yibi ngi ni mungu gweto now lok matie enela dit James kai nero kwa loko in a general perspective ni machalu vuli ya chul kan pe mo wano neno ni mono ene do ngo bene gina ara neno ni ene mastela ki jayo neno ke no ya kuja ene mungu gweto uno ba degela yibikan
ena isiza uno i pejela ro kenyo now machil kay neno kwan makumbiti down tika kwan arati Kampala International University now imwaka university za chill kay neno sarisi nyuro ni mano at least lo tiro maromo ali piera rio ali ba para beach no university tika warneo ka chill now these are skilled people ti neno ne maka ku bienu no wano tamo no mier ku kill mu no lo mo wano neno onyo their services maroti highly needed ikabera chila in every administrative unit of this country and yi bini no ni mano anyara ku mbirika do tiro kwan o mi do tiro no kadung miro o mi tiro yenti kuman ko ti ma wano ngeke enu education system ma e Uganda kumbidi gipunwa me yenyu teach eto pe me creating teach now ka indom itiro charo stela en apa ngeo dan loja di ma do neno tuma bara di ma do kwano pian eni gino mer wano yini timbe ini tira penyu teach board ngaro moni itiro kwaniro ento o mer ngar moni ko mi fongwa mi loj moni kado ngini mer interview eneno man gino mer wano ye i odiat en madano chiro dakta mi yate no kong gi pimu tuone gi noni tuone mo ene tuo ngo gi lu diagnosis ka pegi neno ni tuone ene tuo ene gi mi nying tuo ene in pe no wa yate don wa ye won education system matieni ene tika failing one ma tek to twal o mera James kay neno ke chero tung bara western di kuja nema kong the petroleum sponsorship magi mio mo karo frio o karo some few years back lutia na chula di manyingu karo scholarship ne magi scholarship men magi ter gi China gi ter mo kene UK ga kwano petroleum and gas pebi no lutia na chuli mo kena yeke de Kenya now one ma lutia na chuli mo tung board ga ini wek ini ai non be ker mo ini wek be nyi gi ker di kin jim makidano no pa ngeo no kong oloto technical know who you know how money tie aya wana ya chuli kanya di kilwen mo biru ka ene adi ma wan jo mo ti gamende kun mara mo be pe chingwa wa o ti wa nyur wa yo mo ne anone duwa wa lok mo ni wa wan ma wati tela wa jo mo ken ma di tela i gamende ma done a chuli twingi chol ma pe tu a chuli pe miro ne ni la wure o bienu ti kamone be a chuli ka do ti kama be mi di ne ni la wure ni o mer be da le ko jima le ka ki board en James Obalo e mega kan be ini kelo dana di ma me la penba watiki dana ma don ga mende kuja kon gemo chim dana di ma gen go elevating go bienu malo watiki engineers watiki kon ma chel secretary general NRM meno bene tie watiki chairman di duata actually magidi gamente mapul o windolo tik dora utiu judicial officer di magiti ya chuli kan ma will vetting yeno chero kuno tinerne so kwan kare obe cherka blaming the education system matie watimu meno kin magi waye ke di meno gi choro gwang gi wer gweno kuman go meno le ba chure wondo ngeyo kiro mero tim kera ya chamo ken gi wer gwang ko ndo ko ngi tim do ngwang gweno bena en wan magi war wan wa bino bena kan ma chil waro nge ni ya chule kan lwenyo beru tie do lwenyo ma beru tie ni ka ine nero gin magamenda ti umaraj lo enane pegi beru ki rehabilitation program yupo dano medok gang aha jono ni dano do dok gang metap ko gi miyo ko gi rango gi miyo gi bera miyo ya poda kare gi bera miyo bar mo ni ga di wa wundo tir dong gang without any affirmative action pa joma gi bo ake kam ko be mi dugu gang ene ma en dana ngage pole dongu pole ma demo donne dongi pere ay wan dong en ba and one we are the last generation pa jomo ake kam tineno ne manjudi one we are not prepared ko ma chin we were not prepared tibero wetelu nyoro bero wati do nyoro be don do lutien wa bo lutien wa ene peki yebo wa piere peki yebo pigi lutien be don tie ti ngeu wa mor me nenu diga wore line ti eni mor la wigi tie o to mo ne mano lu kenyuni kape
mor eno tele yo ini no ni mor ku keta ta ge diga won ma pegi ngiyo ka mer gi tiere edo ke nen wiye mo ni tie ene mor wore line ati awajo ku mero pingo James ya chuli gina chira miro poyo la mera stela ene wa ngi woni meno gin madung achuli tika dene chan maraj loyo ene wa diki peho mitela o we na na bola lo ka mor chani ene ni meno wi ka ini neno wi mor chani ene pore kilo tela matek ka no ya chuli kan ono wa wan ene kumbidi makumbi the last generation no ake kamene ono kano wan watiki gimo uluto ma wano jenge pia eto ke ner machara chuli ukulu kumbidi wa chuli machara ka ko wi pe ko gimo ke manaka yangi jenge ya de chani don pera kumbati wanano ludirwario la det Alphonse CJ Alphonse Windolo kachel ki la deru Dr. Laro Tono giu kelo yo man me rocho panjo genetini ni ikol genauni ni gwakolo to don romo chulo gab money mano naki ma dwa wa champion ikenati ye check ma check la on bien ye ki fodi ket ma chuli ana neno document na la ditu baro eto keyboard and only plan mabe way eto plan mabe that concept not ande anoni petit very affirmative pieni ke neno oni kwandini what will be their selective criteria minungu jomwen mo mier gen go benefiting ki ginano ne ki their kwan as one of their game objectives arone gibo yelu teno arone ni wan po ko ene pe plan ma pe ni plan pe be tima be eto lu teno ene gibo yelu ni now achule gibo embrace ni kima ini ngeu ke da chule ni ko ni gibo ene gi panyo teno mo ne ka chane kun chiano mero en gibo dano in bor wan ene kendi ba chira chin mago berka wajane ene dan kuno wa de chura li ba chira chin ero mega gi peka kwanyo ne la dir James gini be bero te be bero tie edo gen ma gen ko de kere ne mano te bero tie pikit pa wan kira chuli ke kuma ne kit wa do dugu pato kit wa dugu pato ko mero do wa lo ne wan pege yuwa ma wano dugu chan mi ne ni wo ingilwenyo do mi ro be kit en ti ne no so eno ni wen aki kum goro tele bon ria chule ma tek to twal piene kai neno tela jomo keno de ya chule kan jo keno bere mo ka piera rio mo keno wini piru beach mo keno mo ka pa ke we eto ene universities nyo gai ponye mi romala ma tika wa ko teno wono ki universities eno ni ro alip ki alip mai kino ene a chule bene te ye mariek chelu mungu gweto ge stela ke jaye ge ki mo keno ma pol kene gi bana neno de kan ti neno ne ti eno ni ara nero tera chuli karne o kara ya pa waji karne o romo kara do kara ya ni a chuli kongwa yebu ngunu wangwa pieni pema wanwa di karri ye chawa ni tera chuli wana wadi ka mirne kumwa tera wana chuli ki kuma pieni ka tamu ni rubami o tambo dano wen kidi tiu kere e nong loki ti nero ne chi ka wanero ma tera chuli ena ni mero waro beti mu do ngo kumbedi a chuli amir wila di James a chuli biro chelo gok inge gok wi wila ka koro we gi pe man ni jare da aya gok wa ko ile tino ne ma tek ko di ko mira taba ko chengi kana ci wil bara niyo te ko wilo bara te ci orien tab gok dok wi wilo e pinge dok lien mo man ko ati me ni so a chuli di ki da le o we gi timo turu ki wi gi kar qui ma dika bieno no diga turu ki wi a chuli donc doit la peine mana kanen ini peño ni meno pera ngoma wanu no charu jo matin lu tela ni kumbede geno tiyo ko ki chiam magi bolo ko kuma chuli ma tek to twan in northern Uganda ko ma chil piene gini pe e chuli ki ken in northern Uganda okulu one it was a deliberate effort mine ni mero ki kero chiam ti kum lu northern Uganda kuma chuli ma tek to twan we tekela tela mo keno bino miyo eni biñu frustera nen wajo gimi ali mi re ken da chu mone mon mer gunwa ping a chulu dugu lam ki pera ma kumbir gi ker kum gini nene chu ka dir ni cha chu gi mon ba ki gomsi chu gi koti gu chu gi koti moma yo no rero en jime gini bwami ngom mere pilok pa chende ge ken en la diru mo en nere chu ka e chu ba pilok pa chende mere ke man ki ma gi reducing ke da chuli man nyur rom mi chana ya chuli
ma eni waro nge tini mano ngat mukero jo mukero chane kuma chulo eni wangiyo gi weng ma ene gamenda eni pieni gamenda tie lach ana mero wochi kai nen gamenda tie ki miri metimo gino mo pilwake gamenda wang ma otimo ginanu ni endo tie kai nen gen gi benefiting I pero mo ni magien gi rerne ka mo ni anu ni gen bene gi ne wangio nen lugi lona di lon pa ba lelo nen aya o we ko kwina rem gede 2021 stela be kumbe de ka ai di ka mon ki chwa weng ite ne ama gurero chana kuma chuli no majere mora no be bole ki mon vulu wa bora ando gi kilo gi lon gi maro waro a chuli round figure gi kuma any round figure vulu gi kilo gi lo ka pire moni e gamo lon ba ai dini it boni gi maro te wa kunu balalo kero lono man gi maro wi mono reru ini nono te rele ai caro kuyo mungi caro gueto wa guere wangi ai digi ti wa bot gena bot balalo ti neno ne ci wanero kimiri mo wono chan ke ya chuli ma eni duo wen gureti kumtela la tela na mungu iti you position party national unity platform and party mo position ma dit lo Uganda kan be influence to 12 foot pia wanano ya chuli sub region kumbeti ya chuli kakaini tela wa remember wa parliament magite opposition maramo apa guberu kakti I document ma waberu kan makone bena kakaini ni go identifying go time onano jemi maticharo pari ya chuli go riam kweri borla dir lobo ni kinan kit mechopo piani ki parliament dong dimini ki weru manara mama tumpe kenati en lokum chulo diang eno ki iwajo lokum dano ma peki yugo ka ma donyo tum lokum transitional justice system itami eni go ena gen maromo konyo wan ma chala chuli ni olotodo ngamente be arugwinyo kachi jono nyaka chakuno imara piera bor ya bor wano bedo ki peace talk I Juba Nairobi gere Nairobi sorry ki 2006 wabedo kire peace talk mukene ipeje mero wenti kin jemi ma da dillo ma en jone eni do tera churi guriyo ni gidi tiero bore ni we ko ti chu mo ye arune ka en peu war wa peace talk kama jo mago bini peace talk eni obiro jo ma pat ma akilo mo ken magen go biro kar yu bena tara ya chidong en ge kar kwi 2026 magen ge diga biro ni ara mero woti James Obado pegi lok eno lok gi lok ye chon joni eni gino we go kar ge kar ta eruni pi chente mano no gen go gamo ho yimbe tiken joni way pegi gamo chene yimbe ti chalo ge joni way gen pegi gamo chene awaji ni mano kumbe de wano tige sources kan wano no information ma pol mo pelare ini tawo ni pingo wang mala di lobu gini o chwalo chel gini wo ka gen ngu kardong ki wara ga gini ya wanu gino we wano tiero kune ba wano tiero kala lo ka no pingo ko gen pe go chwal warga o chon ba fula di lo po chwalo chel gini chawani kumbe de position MPs ya chuli go bienu ko be go la ka ko bora itawni pingo joni geno tiero yu ma meki ben la ting lo ko be Rorotia o tiro lok bot jono tio loko kama ling jono no ni ka ngwe dong peke a churi do nyango ruot ka do loko ba dong no loko akol loka million mia bigi mako gamo ngom pa ngom kenyuni ngom la mugi kenyuni akol ka la kon gen ngi raket gi ma do roro kar gi ni kama ling ere yo we ko jono no ni mamba wan wa be ka waje gi jono ni mero a churi ni mero joni ene gidi cham ga meda gi cham la ping gi cham la ping ma do ruo ko bien do me do duan ma kido ene ci jono do no wen ka ngwe don pero wan do tiera de ti jono tier ka lo bien appointment ma megi pegi vol dano ni mero ko ene a wa tiera lo pia churi ene ma do ten wan vu gi mat kum vu gi kumeni afo de fan ngako kadwa wono yo ma cheikh do radio wadugo chen man mega fm wati tayat ko ni bere no line chimo be beru toro pe yemme pe kinamba wa tijaro adek abu ngana dek ario abora bichel abora chel kijara ngana biara chel abichel not angwen adek ikin numbers mo kenne man tayat i mega
me ya chuli gitika nywa kone kwedwa kakaene ni ya yum to twalo radio ameta me kar boda diro Dodge Alfred na ndo tiero Dodge Alfred aki district me amor en beru ni wanya beru kuno en tie ngat ma nano lokum ye papati me FDC amor te lokini tila member me party me FDC jemi tika time ma pol total kumbeti ni actually ani ang beni tela mukaro cha iberu speaker me amor town council yes no niti iberi tela yamo korwi fuditi active ife kumbeti mungu gloni futu soldier iti futu soldier I party me FDC no niti ni Gemini of course jena chel ma luloga dek ni dujugu logo tieni julu tela te paro ma dir toile ma petit me ya chule ki pe ka julu jo mateno meleno kin matika nan ko berwe nan chala wa pa ju ben lu diru petika julu lu teno meleno po me wa ko kum jo matie I politics again wa lu diru magiti I business poliki pe ka julu jo mateno meleo business gile ano wa ka do ngar la chat man don pere mot ki gumara yo tawa business don be ge kuma lu teno koni ke karo wan ya gikene wate ko kum lu teno neno ni tini I jami ma pol ma part matika time bodwa ya chuli ka kaine ne to twale wa yap specifically kilo kumtela foi matak foi na James pi jola pi luonga tian machel maybe le tayat amera foi lo du ju mago lo kan ge lo ma beje magwao wan ma chala chuli amir ni achak kong manok ka dugi lok ma ini lo gini ena yeni actually wano abo matak ma ki guma bay wati gistela ki jaay kan ma ene ay ke kalkwaro wati wi kar man wadi rabeni o chinen kon ki ke kalkwaro ka gramo karo lok egini ti kin je ma gramo neno ke pierre ma actually poke chiki ak kama maglo ni wari la tong chane actually pedo mer ke bedo kina jake kut ma ma di ni o watin wa o ke we lo ja chwanya pa muni chiwe de dia kama waberge kuj mami dwe bichel wi apo chi achuli amera ma ge matek piene gitamane dong gitie ke pi dwe bichel le ka tego nyang no gi dwe bichel amera ma ge pedong gwa tela gi chi gu baro udwa wa cheni chan dano tiga mede me gi lanye kumano wele kare mo kara nga de ma doxe lok ba ngar chel mo wayni rehabilitation pewteme ene kare ma wano te kan ana bi penye la penye mo ki bo la diet ma wayni ping mo NGOs magiti ko malo kan pole way magati ati mo nero lok mo rehabilitation ni la diet ki mo ma churi ne pe che ngaro ga ne churi we mo rehabilitation dan when we go bale so they don't care ngan mo we bale ni hotel NGO mo mi cha on timane ki tiga temu rehabilitation so bu bale je mera no e actually sabrojon nyo e actually ga ene ni wano te pe ho ma chil ene ye lonyo pa chuli ti nyo an lonyo eneti ke lo pero bod vulu ma pedong twere mo nyo ni piene ka ine ne no lonyo ma nyo ko bere chawani kiteka metu ne kikelo yu mo me wek ne lonyo ni mete ke nyo peo a chung ikinti ma ana ne no kitile bo chile matika we lonyo te ka nyo le bo chile bo gaka nyo ene matike yu mo kene mi lon matete matika bien ka vole vulu ko bere chawani ju mateka mi nyo boda mi lon bod vulu en du la chele en du ma roki winye sigi ya pi ko bod vulu du ma pol funa ne ga wani gidi choko IDs pa dano choko ID ni ogi ngeyo ni ID chawa ne kai pe ID pe bi choi PDM kai pe ID pe bi no use livelihood kai pe ID pe bi no use pagamento mo eken ero bino mi la tin lon choko ID ni ji beru mo e woni no ngar mo beru tika te na kaka ma onero ni ka we ko beru ga no yo makre dano bo ile so kele lon me te je ma ha ID ni we inde ga kong la chan so chano bo me de nyo lo we gine lo nyo me de nyo ile we chuli ikin lok ma mer lok no ene ke nero system e jogo mu choro ile we chuli ana miero mi wala bole ba lok e gine ni pa ngeo ka ken ti kinero FCT ma ke ti le we chuli we ne jogo ti ga gi gulu sitri gi dok dong gi limu da lima isap county gi biene ni lo ka maka down to jogo dong cher piene ga meta we maka ron ti illegal business dong no guchi mo lo wange ari adek mo dong ti e checkpoint gi ti dong eno be ga go chi ma go uno adi tin u chwala
wela di no ti mi be jele twala ngwen ino go donga rio no yele gere kono so every reason ni wenge ne no gitiki gangi man en pete na tika discouraging gedo magititi manyo bedo gi di city any city ne mego weng et okay di bedo pay at the expense of others ne piene ne getika Alfred inite ya mo yes manyo te why ni business member ka futika booming exactly piano don kanane pe charo muchore pian pomi ya kichore the sub county kide chako muchore exactly ina kena no tweets no mega ichaber rio ngech achera kama maglone bana mati la kang sub county ano wango makate meta nyi machera shooting video kono akere tweet no mega ma hashtag nye dana madon yeah maka futi business chel mateka meta nyi kai waje ni dana madon no para watch nyin kan ba Twitter handles pa joma don mageti government manel ne gramo konyo okay yeah to try kenero hashtagging lu dir mo me region ki at national level ba gutem kong nena bien chitum tio mageo gini ngo wa ginte mete no ka dugu menano pero mo kana ngo mateka di vulu mateka ne wan kan watiki pero metik dero vulu mo pol ene wana do lo ke education system pol vulu wa go kwana we no tikin ga wa kwana no gi sina fu no penge wati mo e kan ma pat pero mo guru meja pero mo chwe ot pero mo te mo e kwana sina fu eto sina fu ni pero no ke tik be ka mo pol vulu wen ka ine chere kin gay bi no pol vulu wen ma gang no gay gi be tie ba ga yuwa wona te mare kono pe ye wati ba mo wa wora kwana sina fu so ene tikilo pe ama te ada bot wan ya lo chuli wen pien wan beri ki biek ma diga ngan mo do kwano sino forum a chulo wodo no ti don ka mat beri ti mo gena pat vulu egin o ya gena yenyo ti kwe para mo ti mo gena mo budo ka ti mo gena konye pe ilok mo kena ma ana mero wache na ena ye lokom yoro ko ma mero me lok ene ana te dana chel ma tiki organization ma ya maglonia light source network Uganda ti amoro watimu lok me monitoring ki kwen mo mateno teno yorokum lokom ket ma vulu tie kere wache wa chomi fama chen ma pabi luonye ya moro ke noya amiero wache na bene ni en be teach mo mior jomo ken wotim report wa miyo e district ki waleo ki ludia me district ma moro ene wache wa no tu manyaj ma fudwa no ja tu nyaj don peni ifamo gor lu tena uwe moma pebero ngide chen wakati ki kai mo chile mo ke chere yeni pebegirite mo ngi moye ken waloko ke manager me famni ene mer ko ro kerbet celo tijate ma piwute ko we dango chang ka bu dukati mo ka kai mo jele ani no ni ikin gi tiga lojo en nyaaji ikin gi dongo we ma joke ma gidi timen gidi jara kai mo jele gi dugi no bera furi so wano timo kwet eno beri ma kali wario ki pieri wa de ki piero ngwen so wa sharing kilo dir medicine kenen yo me konyo do tel ma gidi fam kidon kenen be beru gi manyoti pa me tuo yes vulu pero mi tu ti ma te ada ani ko bere chawo ni ka inen mo nyiera waluoro yeju lo no tu giluoro yeju lo no tu nya mo e ken katika weni ti kere ge roj no ti wani gen ko no yeju era kata ka tu ro pero paro ro pien we mu yare no ko no gene tu yare no Trump you said doke we geni Trump ngolo say to weni so lo ene ana mer wani bor vulu waduju ne yoro kom te gena chen ngono piara tek ero vulu wa chana pegiti ti udugu pego itwa amiero wa lok ene benane wati bene ge pego me family violence ni wati ki ko mataka kin gang ma ene tika kelo pego bod vulu I gane ka chela chel bu anyero mo pol gide char ka cho peter ne mo kena mirne ne mere chet ka cho ento ka initi ganga kama ge waji iri juini inde tikio le lwak lwiru do chero iti korongo iti korongo nyao bu chero ka cho ma peo yu pe mirine ene man kilo peo piene ka chero ma peo yu pe bu nywalo ko nywal ko no po yu me bere ot we ha wati kilo teno ma duong mo nyae kin gang ma dang diga luongi gi nying mo ko moni ago ento an para mo duong ko mo piene an ba mero be nying ma raj lo tene pero ten magraju eto piene peo guru gi chon guru lu nyoru gi ci peo mo guru lu nyoru gi ko ba kom gi amiero waje lok eneni lok mental health awoje ni ate dana chel mo atimu lokum kwed
baby caro centers marama bichel gane ngwe ak mega kan ti wa kem yo pai cho wa ngol gi center baby caro centers a big day ne no volume wi bale ne ngwen ya mo trading center ne mo chero gi do social medicine ma tiga tem ka research ne no e woni ke ken mo no volume ro bichel ma ne no gi ne ja gi ma wi go bale ubiru tuan lo mo la wa gi mo chere yo ngama tika ke lu gana ni so any wanone imagine post traumatic stress disorder tiki ne ni watiki kama lwenye bere matek so ajiji eni ba tiyo kama nene na mayara stela wa ni research mekete wa Uganda wono darma ime lupo ya enta mi pole wen so manyuru ne degree ma poye don kama go clicking o ci go 8 gi ci chaxon meme ki ndana kero be ka nana ni manyuru wan wate war ka rambe watiki 50 40 nyo 20 penyere ya so pate wa ni wan lupo ya de wa ni get research waja kere ne nyurde wan wate degree pa partner apoya now amiro lokum political stability ba pia HR kunu yes. lokum mental health kumbeti ni influence me jai timata harida yes ma no jai petak by the way kai ki di city kan kai chere charo yeah takde no jai petak no lama gwak jai ene yes. ken gen ma ya lok mati ki yari pa jai ke kar ma ki bero ka tong kar ma lu ro ko biro ma ko bero ka tongo maka ken gen ma wan bero ka no ne mega kai ne ruk maka ne ki choye jai ruk maka ki choye jai nya jai matar da ken gang yes tikin je mona mer bena ene kar ma de tem lok me climate justice wow jai ma pula mer foyo lu biro ma security ma moro wow jai ma pul mada so tit ki jai ron ber je ma chel ma tika ke lu bere nyene be eto pa jai ken watike yat mo ma gadi ka tit ke ma nye an pangi ma be ato ke nyota ne mo ga moro mo tika lok bully stage bada no me ke ti mo mai kero mo ke telebe ige eto ti mo do ke nyota ma no pat ma petwere ne ki ruri wa so ikere te wa ci ruri wa nyono beru kere mod ma ke no ngan mo kero tiene wile wore ko man ke ti we dire pe ye ge ngeni no kero gini wa ti mato ke ti te wa ire na na wa so gente ku beru kere bang cha mo ma no gino no donye mo rom ko ngeo don waro kere jepa cha eno wi ti mu chaji so mene dire ma ro wulu ti ka ti kere cha wa ne iro bon ko mo kwe lo wa ko mo ko no kero ti wa so no tio mer ma nyu wi ti mo check amiro lo political instability matilo bachule ana ke party FDC amiro wa ni politics me yoga me yelo bachuli beri wachine dano ma ko donyi mutaka ci uno driver kong tie ci dano ngwejo ci ngat mo jogo dano ke motane kong ge checking tire nyone kong dano ko gony kumgi ci driver ci aro ka gonyo kome ci pero ma pedong ti yomo ci do ja ko pe me dan ma ti mo ta wa ta ne ka ngan mo ti ngi me wa ci mo ta ko do te wa ni ma nyim ci dan do ja ko beru ti me do ngan mo ngwe we chu ngom do ke ando ate ene gina ti me lo ba chuli cha woni do te la ke kuma ki ko ma yam ko beru ti ni gi no pa ko chon wo ti gi lo te la mo de cha ne ko ne na do mo ta ne na gi ngi no ke mi te gi bet ka do mitero dana pia nena mene gini jage mer wen tu ene ke ken gimo pat ma timo nong pe gini mir ne mer ke nyon accelerator nyon klaji tim ngo so jimi duan da me genen lu tela ma ti ku bir chabne lo ba chuli pasen ma dit pegiti lu tela ere ke joba go neno tela nena ci miru ma gi ci dano ker mer gene ke driver don fot pe ni kong nong gute dano ka mo ci ku ma don steering whether do buter wo yo we vu wano pote pa ne piene gu mara kene gimini mo gimo kene na la det stela wa ka wani ka ko mo gimo wana wa oye wa chere so political table mi lo ba chuli petit stable pa mer wa enti opposition ken wa ena ran petit stable wa jomati yene chamo ke yer ba joma petit lutela ana no o gair gi ma ka jollo jomu donyo nyen big fish mago donyo nyen yana rem gitika koko ni ko so look matia da ene yes and amiro wa ne in politics you and kirajale wa ne wana tie chao ne iloja luak ilo ne ngan moro mo crossing dog kama yo mero ini ma yo mero be so you know ga crossing gi bi tung bor kuno po be ga chogira ta un jole kuno be kuno
mo no tiendo gun be ngene mo be cross du tung boron yar mo ci wa juli wu be ba gonya ento lok ma mer wajina enene lok me beru ka lok ngata tane me du nyur ni no ngat mo ni pete stable I politics ma mege bien ka te ka ine di la tela ma ko yiri me te ko le chwe kama yi di ni ramate mu tijo wain furi why do you switch mi ai kan do ku ja ene nyuru ne iti nyuru gi bulu ma tela wane ni jini wi mi ata yu ngat chiar kamu nyu ko yi do ngat no in la tela per ma chiar ngat et kamo no te lo ka ni ma che li no pe la tela be piano mi kan ka ker kuno ka gi mote ngare ka ker kuno kan ma be nge kir me chobre bien la tela mi bet solution oriented pe be ngan ma ranyo pe aria ene lo ma ti mario ma mer ka gi ko lo ka ene ni ena ye down when there's lack of participation pa bulu yes a ye lo ke woni ya tiji na chel ma ana mer wa chene ene bulu wa go we ko wi yo ching dano gumi yo wi yo ching dano wa ka mama gitiwe ngara chele ken jaken ki attack town kan se tiji mo mi tamane wara mo tij kere we ko gene we angeo udo Alfred ka watiwe gene ma bera mo kele bulu ni we mi tamane nyiri iram biaw kile tila kwe we mi yeta mele Pierre Bich ko wane nyiri an ngara diga penchele ge mi ale Pierre Bich terli ba pa yo do eno cha business o eno ngan bagadon foto so ge mi ale pa wa jaken no bulu mo ron Pierre o mo lokke ge le pa mo ye memolation en ngata ndot no le Bich chero we long pan mali wa big just 10 letter amor leta so pan mali wa big 10 letter che ke go dan no dan Pierre maro be so no tipo 20 me petre so vulu wa ko me wigi chawan yo e ching lu chung ma pegi tie kengi mi waje tam gi bo lu chung instead so look ma pieta me gi khona look ke land and climate change Amel wajene pe ma tega di yu ka beri wadu ma diet loy ko beri chawani lo climate change ma chala environment activist ana mel way lo ni bot ke kal kwaro bot lu tela magi chimo ga chima ki magi yer ga yera ena ne ka ta wan po chung pien lo me food security gin ma per ta da ka ta wan pe wa chung me ne ne wa luenye lo me ka beri ma rumu wa ma be ana rinya chero abe ma chero bana a ke bana chero la jalula ano di lumo tigi balale amor ma kete megi free pe de pa mo de yele gi ar wan kamare lok ne balale ri am geo balale di amor ma be gi pe ga pe mo gi ti nyal bene ana chiara no nyiri di ora chele ken e o tigi lu tino ma tino size mo ma me mo ka de ka ngwena di gini apanya ker jo nyal ke be lu tino ma bichel e gi di ora chele ken da ona ti ora apo ni ino ngome ni we lo ngamo wela lo le lu berai wela ngama wela chek ma Uganda yeng ma chek mo Uganda yeng ngan mo kente wela ngam gru eta mer way lo ken ke kal kwar me do be pin bien lo ko me ken ma be ngam kwar ba ka ngan mo charo mer charo eno dongi no charo yamo eno lo ko mer ke chak ne no ne an lo ke eno mer ke kwan lo ke parte ke ye ka ke mien ka wa mien wa lo nye kum lo ke balalo gi wa lo nye lo me maka ke matek ke kwan lo me patu beri wane kara cha mo amo kara cha me ke riam wa ke amor ma teka piene ke nan me do ni la FDC tiki cha me tiji ko mu do ni tika mero bal nyingwa ani ni ne wa maka mu ta ka pa wi bichel madungu loading ko ga ma chene ye wen no ngiti wa ni je ko don cha mo kon ke gonya ge wa cha go chimbar this way RDC wa no mu ta pa bichel lo ma me di kel yo kwe I police station pe chi kwa ni kel yo way lo ken go we ko biri waru ngeo so amiar wa jene ni pe dana weng be ma giti ga meta ni giti mu ti ba ga meta ma giti ye ni so amiar fo stela do jo piene gen be e ben be lawyer ba ma go chung me ko ni wa wando no gi tuwe wa ma le piene wa ni capital offense wano tima e wa ya aggravated robbery ma tek ma pelare ana way le dir mu ngo ko nyo mer fo to ni gitara be fier be dana chen mu chung kara ma tek da way no ene lo mo wa na no. So until case work it bio, but way forward, Amir wa loke ni machen te kwara wa Amir good team good time lock me revamping. Go meta kwara ben mabe. Piane ka ina na no ken ma otte yenge ka ko be chane otte yenge lo kario. Ene lo nyuri te ra nyira chalo chiante. Kanya ho de nyara nyira ta bedung bar we le mamara na. We wa atige le mamara ngwen. No tiga nyira ngwen, wa atige le mamara ngwen.
so dong lo ke berde ka nya ko tap u gena mo cheto iko gena kuja so chene wil ma ngolong tek ko be chani amora mer waje lo ka chele ni tigi mama gi lo ne yenya ene ka nyamo ini por mer pora chigi wegi te yenyo ne yenya tiku be chane milion adek milion angwen milion adek milion angwen meno ke choya ba milion adek yenya an bora ko be chane du ya me ole o megi wa bora ni kombo timbe ke dano kiru tiumo ke nyime ga kan meter ne hotel Continental ka jawe ali mi area transport ba bora transport meter maro ka timo yenya ni so dong bora ngole ali mi area era mi area fo bora stage mama ti amor town council ka hotel ngat mo maro gibi charging un malugo distance make money ka page why ne okay why charging un malugo per day kida ke tere ngat money peno mo che rio kuno ya pay charging wel mali mi area Alfred we yenya ni kitika choyo million there yes down bete chulo ne kitika choyo ne an gine ne piene kenge chao chulo keriga le mi big ne beche le ngone ye kinena way so gina down ke mere chulo yenya ke can will take you like 2 to 3 years no fude ki tiyo lo ka yenya te lo ne kina ma nyaga ne lo por foot pe so kina ma nyaga ne ki tiyo kina ji mateno no nyalo ya biche la bero ya gi gane ka no ngarmo wa an ti no pe me nyom after all be no mirna no tie me na nyala be gelo te so lo te andong tie ti a chui lok ti ke wa ne ke nyala nya ba ngarmo o mere kok lo te no in me te like choi ko me la tenje lo no gi kenyu te lo ne no anyera wa ke te ka ono ge bara wu ma te hotel ma te lo bulu ma ge de choni no dok pe ge te maraj pien ka a chulo mere lu poro ga chulo lu polo te no cha gam lo te na be do mo no a me ro nyala nyala ero nyaga munu ero por pa beru gang no mero beri gang no gang edon pe so ene te ka haro mero ko nen lo ene mate akare da Alfred kama bet wa ka med da ke kamano na ko lupen ki lokum en kat ken matika biono ki mirma la mal ki bollu nyoro ni yes jemi jalo lu por gni ko don ka yenya ke kan tie wil me wa miliona da ngwen lu por ki ngolo ken ci le andi ana mera mi la bole pa lo mo la te po mer mo fot gi choyo yere waraga Ichabet bukar chare wati ichabet manyen ma mero tero luk e come luk ma mege pa da ko ne bicho miliona bichel no luk poro so go bitero chene mo ma wana yo dong tiene so kai ne mo an luk por ge cho me pa luk por pa nya ba ki don ke bitero luk por no mi tera rio ti ma yene cholo luk ge ke nyar kada bichele cholo luis chola rio so nye luk por lo tera ge ka miliona chele come che maniere mi rote miliona boro ka wati cervo je mateno te no ene betie je mateno no de mateno ngi tiyo ko si bitero lo no ka tiyo je mateno chuli pu ye gam lo ka pu be tiyo je mateno so ke tiyo je mateno ka de cere lo nyom ko no ti de manini am nyom changani amoro ayo nyom changani amoro wel maneno fu da be nyomo ipabo ma che chakre ke ngole miliona para bero so ke ne la furu mu chere o nyo furu so ana de wajane ke kal kwaro ene pate waje ke kal kwaro ma det ke kanene ke kal kwa mate to wen pa gak la mugi pa muja ka mo kene wen kon giu be ping mi chao nana yo mi konyo pien tika nyayo chana ching buru lo di mo ken iramo yere ni de tiek lo kum dago ni chino wajimi or be dok be mo me wundo cham lu te mo te nyale be no yo pe mi ter ke gang kwan so tika kele wa pera ma dirda da ene ye lok mata mani wiye be wang chawan ene ne wan kong adik kakanya afa ere twala ngeno mo yero wadiku channel on radio wa winyo ki bolla dero gairi tinte display mape wache studio ka kaini ni pani anga matika time but wadiku channel on radio wa winyo ki bore line chimo be na biberu tolo now aligi in ma imero twala wa message whatsapp wate chak ko twala na yo number wa me whatsapp tie jaro abera bora bichel apa we are deck apa we are rio Pierre Bichel Man Mega FM Better follow in radio Man Mega FM what ye tayat tin tika word mabe mada surprise na yana ye Oriema Robinson gertin molda ko karo molu karo ogeri watika namno in pay down madet maka Pierre daka bungwan ya to dia dit kita dah waje ke ni kit metam mati madet koma ne lo ki maka nomor ti okay ri jima politika te be bodo ya chole watika wa ber kana mo wa bunyo ki bot stela malupe ki ket mate kwaro ga bino wai lokitela
ma tika di yu joma tena dida ma ile kaiwa line me business pe yor total bor joma tena ma gitika yapo business piani mentorship ki bod joma dori business deni pole be pere pole actually kaiwa I art gigi come to tena pe ngeu ket ma stock o kwere ti gamo ko ni loan kono kon ki gamo ka ki chulo kono ni ning makao tanyilo tena dukan ti dong baby winyu ko ya ngi ta bera chele kan wote na no kumbeti politics ko ne ti lumu ko botu ka kai ni ma ramo mo ko kinga ma lumemba mete atien go kati kwere wote ga na no level me dok teach ko beti o matara dida way lo kum ngom stelo wa ni bodgi no ya kwija ngarmo ma dri ma pia era dek mudu kwere ping ma ni te ka bieno ka choyo ngom kinying en peino te lokini tika kato bulwa kama tara dida wa wenyu lokum coffee kano tero ni tide mi adaki fu coffee anto bulu kono tika kwe I lokum coffee li enini neno ni tini ni kitma kitita kwere joma teno ijeme ko duju matete me bodwa ya chuli ka kaire ni constant kitika kelo ki chak ma chingu gena gromo le yitwa berlu le mabe moko amero foni James Obaro medorwa ki panelist lo wara ki bena chwele wene down ki foye ma foot ko yena bena me fono management me Mega FM ki Mega FM ni mano tika mi okony ma dirada me poko ngech ken pachi ki mi la galwangi ruam mala mal ene mera foya dok per tek donc me dugi lok ma tiwi mecha ene ni mano they actually we want actually ma wa miro against the backdrop pa jime ma yini wajo gini peke mo te akar wa karo ke ye onyo challenges we are po me cha loki e wajo bana ma be dada ni joma teno onyo vuru ere population gidit lo e Uganda e kwan mo karange cheni biek tieni na cha 10% marom pier bier ke comparing ke age bracket mo kanene endo kon ke na mod no ni mano in practical terms no kit me kwa gian pe gitia tim jim maduong e lok me loj lobo ke don lobo bulu ene be wano poko ge o e marama yo wate ki bulu me di town ki bulu me char mai ro waje urban youth no rural youth ai kene kenyo doka wache ar per technique dans lobo ka tika bion de gender construct be mer waneno wate ki bulu ma cho wate ki bulu ma ngo anyira nyono kong de waka waj ni mon manyo challenges gibeti ma pat ento to wale anone gin matika di buru man loba kiki kweda ma anatemo food pia publishing karo officially e Uganda ke wayne unemployment rate ti maron percent pia bichel eto anatemo to wale badege kan anone unemployment rate tika ranging between percent pia bear we are bor to pia bor we are beach meno no ti akatwa jomo kwano bana ko ba ma pe ke genatima ma ene is a very critical mass dok challenge ma pe wano no ne to ka dong ini nano pe ke ma chalo kitene cho ke wa bero ki join actually sub regional forum ma kero LC5s me actually ko wen gu kata ki pepa ma beja dada ma nyuru la chim kwene ma actually mero cherie ke ngo mo mir gitem we are poor president ma America ma para bichele ma gelone Abraham Lincoln where if you want to predict the future you create it mir wachahu engagement from that level and ka in na mod e community ma megwa polkarang were using at tackling perome community to forming groups ngaru gan mo you group ele mo you cannot do the same thing repeatedly and expect different results pian wacha group segoni erga furi dog fur ko yana chelle nyurni besides group merwa beru as a people nyo charo luak men ner ne ngom kem da ro matimo ne ma part group pian group wa forming ba erga wa timo ke kweda ni wa nan kore ala pe duongo twan kel wa de lok ma per terra da James lok me tera no leadership failure kombeti tera ware using or to political leadership again chim ma kombeti jomatika mer bien bibie
ene dong ini no ai da ki bot ajian pangat bicara ka piem ker nyokom ngat ya ni ke temo miri tuku keda iya dola ibe nano dolo ma ibe du per ko ni dong ti chikiba ki work economic leadership ko ma ene ye pier tek loyo lo mu don aber ki gum me tiaro China dwe marama bichela ngech ma wa ber ki ka chwake under prime minister me China after the Chinese renaissance ki penyo China ni uno miro ngo Chinese go kada resolution na chiel ni ka China chiaro 2 step backward miro go chiat 4 step forward where China i mwaka para bid mukara ngech o don maka initiere neno karo kenne ke kero ge kilo ge America penge nga mu don loyo ero mwa kan don lo wona be tal mielo calypso ma pia chiara a tiro dog lok yani ke yena winyo jo mo kene kan gu ye kar mai we ni mo duong padan mai ko mal me Uganda nyo Uganda po lelu poya cha mero ye kine kito chwar walta ya wa jo ker ne ki pimo wiye lielo chwar walta ki nona apoya mo pa baba mo ben pe ni anati of a very sound mind dok lok ma be lok ni a be lok pa ngat ma apoya po ngolo ngere so ka ngat mo ye ni en la poya no dong ti jalo makakar ne economic leadership ma wana wajani ba James ene ni mo in la tela ka ini bini te der pecha wen ni ngama bo beru LC3 ngama bo beru won ko ma chiel ini ti ka fonyo lwa ka kirme pieto kono ka charo bot wa ene e senta me city ni pien wa ti ngom mo e ka chira rio e ti ka fonyo lwa ki kidme gwakaturu piana turu ke bole nyiga ngwana bija dini en per yama chan e ti ka fonyo lwa ki kidme pieto vol men ene kidme luenye kom aban poverty pecha wen kage oni o pirdo timene chingta winyo yara wilien pija wariemo la tela birke engagement ni wa ti akworo riemo ngari po bin en we ka tela na kira wen enu situar wanda ko bin wa kele different sense of leadership tela maloko ko pa down kon wa tiere lok madare lok akwan James ini beru gulu kan kombe di chukulu ta wen ko ini chak neno la bolle e kar ma lie la misejo chaya gete gulu public e kar ma megu apolin gete Nasari Green Valley e karma la diru ponya yubigi lielo ponya yubigi te gulu prison la pony du tuala gi la ponyo okwa chiero we national level gulu primary loyal the whole country ruome ponya nyongar mo pe ero badge lano nyo gateway nyo la rem me chiero Kampala eto kombeti gulu public no mo first grade 0 negri primary ma yang daro ake Kampala lo tiano pa commissioners lo tiano pa permanent secretaries gibi nga kwana ye kombeti gi no pa dom jiru mera wachi negative rome puonye dok ping tika we da chule we want nyuro mero wa revamping education system watimo ni ning mera yo mero wano bet ka lok cha lo tera manyan matika biyo ka dire maja onyo che gwak lwa ko kero gane komwa number 1 ene mir ko ngini ma ka gani e ma ka me a ki ye we team gi mane ma romo la ko pa dan le ti ha chen ma wano no gi ki cha to ngom ki ti mo mo no mo ti wa ga men ke NGO ni pe wa ba lo me chwa lo ti ka kwan Kampala wa kel lo ti na beta kwan kan wa chier chu cool e goni wa nio kama challenges ti e pieni no ni kar mo kene bene lu fu ni petika no wa teachers inducement ma Kampala ne gi karo pien school fees ko na nyo government school wa ka wechi inone techo school fees 1 million a dek chalo budogi na magunga ge gayazagi so en tiene no ngi kwanya ge miyo kilo fonye la puony me primary no tika duo Lexus tika duo Subaru er mo akany la puony tie ma nyo ram ko boloyo kona en tika puony e gulu public ka school fees doctor limia dek en do ko mi kwanya la tiena do ko chwa lo jor ngole kon you imagine the amount of pain la puony na tika karo ke ye tika watch the actually we want wabiti mo ngoma dare loka puonye school matela yibi college yen wi aponye tingewa e kara wani wan wapenye wan mia ka par ngwen wa no first grade mia chiel ka ngwen we apoma ano first grade kulu we even Ogere has got a first grade now everybody can pass we am not adin he could not even believe me wa Ogere no first grade what you cool no pero dalman I don't actually o kara on kin dalman so point ma mi ro wajane enene
penyo dano karma pemira ne chiap dokka chulo school fees ma wala tek eto nyo lu nyoro lu tieno kwan stakeholders o weng tiu ka chielo wi aponyo inspector of schools Mrs Nyeroge beri sina kwata kae dano tiu ki mo chara manok er ki chwin ni wa miro neno result ma be peke Caroline ene etelo yo enoli la sista kalage sukul ar pima ke la yibi college karpo do nyaaw ge gulu primary igi gene gulu ai magi biro ta kena kanyo kui ba pa kan penge nga mo biloyo these were real leaders pa dok ne go biro political leaders eto leaders mago biro meneno ni wa chung pikara keribet watika ai rich ke go na geno tiwe kar ma lwen tega dada an guti yo ker gena kiteno ni eto kombeti o to bok ma chol ping me ya chule geo buki gweyo me u lo kaponye no futwa guru wiye wachira lokom yorkom ena iwe man da chule we want a healthy chule makom gi yot kino yor komini an ma no luone a bien radio mega a woro men yang lo ka yorkom ya chule sub region a chiero la yibiteko el santa tiri ki guma be a chiero no in charge ma penya we peka ngoma wono no kan we la tiena ma pia be amini wa kom ana in charge lo wa pe wa ke ot luok ke choron wa ribo ke lutuo ko mir la tuo ka wa ka ana in charge chara luok ke pen diri man ke e cha o temeni ti atemo dai o bi o we wenyo tichi wa ti wa no lutuo ma romo mia chiel pa day yeri wano no i dueri o ke chiel mu yeri chara tumbo malaria mu kena in treating on speculation pian no testing kit pe ero yab malaria tie to de bika ga komelia ngara komelia no te malaria pian pe como tie ari wa chiero ilalia el santa tiri no in charge ma konti la gor o watching nen pian la gor wa yuana me chiero e churon ma megwa eto ene pier pe tek ma tan an la tela pa ti ko eto da wechi pe ma guru ori yari makany abe miyo ma me la yibi me la lia kada muken ne wondo nyoen per mo ti we e gay me teach come il one ene wen ma ti ka yele wa mo ma tiano tiano me no promotion da no bene well chilling ma meta chermado e gay me ti we ini cher no ngar mo don chal nursing assistant u tuto gamo wasala la long o chero kwano do no diploma na nursing o mi ron ke promoting nursing officer ke wechi manu opening me pere city moi pa tika non la te mu charo ler los mo do chero kwano gini ene be pe in go ka o mi chere waje ye be pere pien kiri waj ngar beti ye pe ana tamoni tela petien lokene chui lok me politics kan we bie ke kan ino mi wore ya dul mo actually kada tela ki come magaja yo pe ki wa ko ja ka o bie le politics ka o dugi ma dong en joni chane ke ro tuyo gare tini o wachi pengar mo bo promoting ni nursing officer pe ano laboratory technician la do da ko technician bar don charo lab assistant wacha gamo salary lo na chulo pe mo hapa achara no degree in lab il ke kwano lo me laboratory mira chete laboratory technician we ma don guru ki temo ate on promotion ko ya lui achara gago system to detecting ne yinde ti gamente e ngweje ngonge kuja doc kuja ngar mate ki degree in laboratory technician tika no nyomo chara ali mia rio mia dek ci ini tamani ngat ene bitit ni ning e lokom yorkom men weng duguwa e lok metera magor pien ka ina tela ma yange ya chuli tela ma de let kano volta chwar go tela pa lija la timgi tela pa la dit angelo banyagi tela pa tuombia tuomagi tela ene was not premised on resources que yuega mo matera pereni oberu tela ma doi kwa padano maka wono winyu country music la go we magel woni Jim Reef mo wayed mo this world is not our home miru yini ngeni ko tieno miru dong ka ini tela er pedo ko tieni madongi eni ikara wa mo ti tela lo tela ma kit ene ki be ke compromising gen ki wilo gyo pitian lo ka kiteni atamoni ene perwate ene is not that actually we want kada mele ko wa dok chen way karpa o tuom biege way karpa de let kana volta chwara ge ci tuwaro wa do ko tela eno ni biloyo mane mo anoti yeni
to ka dong ini neno watie ki combat group pa bulu en nong anyway ki politics mo kele ni pen gan man taw no mi bet politician wek dong nyew ngene ñu wek we ngene tiga tote en are mo de yellow brigade pen ana be chi mo wen kerwe parte ma mega ki fuko chon ki chiar ki guore o kama nyo en offices pa en are mo nyo kama faction ma tiang pen wa te ki tele bene parties wa one group pangari ki puk chawari o meu dik an pole kitiyo ki do matiang ba kitiyo ki jo matiang aya ka bod mungo gweto ke gere ke ko ar ki bor ke ni foot soldiers no ke ruo red beret chawa par rio meu diku ki tujo ka vule But what on it, para? ki tujo ka vule inondo ki tiang ngole winni mo president ke press conference inoni na jana kumi kuja ko di mo de blue ko ngagi all these political parties which are go capturing vulo hopian ke noni ma ka puonyo ge ke gima tima me nyayo le mi chingi chal me puonyo tiji charani me char ka puonyo ge kir me char ka gwa kapieto la pera me puonyo ge kir me char ka tengo nyim tuara ki puonyo ge lopo ko ge lok me politics kwan aliba bicha aliba pa ke me iri no nyo ke neno kira bulu tika te me kere ka kelo political report jal ngari degi mada gwa ka ke ngari ko now gin ene nyayo le mi chini ning and okay tire victims ne one job media total broadcast yes no chima kom ka kere chima tem ne ngarba no tika unyo radio tika recording honorable wari timi kinu woni jem gi mega ko ya marki biro ya no wadegi dugi pa ko pe wache mo kere be ba gera pe wajo now ka dong bulu James bulu mekin gang kuja kama e winyi tiga teach tiga luero yen community deforestation etika kwanyo de green cover ko dire maja chana be donyo pinyo be tuo mo wa cham pero mo check ada deni ni ka indan me maro ka ni ka ki kama ini aye watiki concept mageluoni charcoal farming iri bulu mani mai gwa ke weke eka bija pa kwere ni pio pa ini chere pia yen ma diri maja ini tika tongo ma megi me pero pedong in discriminate free cutting actually I think ugeri in this tongo yen la tayne bulu dak be pe ka tone gana gitimo ka wa mi la bole ko ma pa moti ni kani ana tiki chene ana chero chi ma mero wai ana chule diri dare apa en me teach no wang ma ka no ne aye chede no karo ba so ke maro wen ko ni gena gitika timone no da olo nen charo no be bero le to twal piano tika uplifting gen yeah afoyo so enoni kone ya chule wa ke comparative advantage ni ngoma make one bebe kumbe ma loko ni ano chim chok daran bo daran de Kampala a winyi ngoma mor ke no be ma da kita anda ngene ni ko ngwa bi ni ko nywa wilo ne kita mo ne ke charo chili adi piene ke go ne concept ne ngene ko wall over ni ngoma chule ngoma be loyo pingo pe wa tiyu ke comparative advantage ni wa kwenyu kar mo berka yeto daran social media kar mo berka chimo wang lutera kar mo berka timo jim ma pe kelo nyaay limi chingwa does not produce into again result into production of goods and services wachiro fu e pero tin ekadek dire ma jay charlo e nyaayo do habichiel bicha ko ki subsistence agriculture dire ma jay de pono o e commercial level ki kwande mo ne mananoke now yimu kana ben tiema wan kerwa ko rekombulo merwa yene pote me mabe pene kar malwan ko tum kene agenda item mo bere juba pisto tell mo me transitional justice gene wati ki bulu mo do kelum mo kene ke ngono bad ge ke ngono tian ge ko wati ki child mothers wati ki victims of rape ma peke mine gi jul mabe ene wer mo welcome ki kwanyo ge kama giti yeni wa compensation no mirote me ma luke ke juba peace agreement ene pote me ko ma lo tela nyamir gunen gina chalo gen mapere technique implementing the juba peace settlement pian ka pote me men ro ro ma ki chale ya chule kan ka da ma furu nyal nyen pe yiram cher ka pe ko ne kila pena lo gwiri chor ko gi ke o mir we ko mara lot bo ye ko jing ka do bin dire ma de cha ko mino gen matika timme now comme mo lo James no sa fote ka bino e ni ko kana a do ko piwa le comme lo tela ke be mi to lo ti chok mia der mia ngwen
ko ini nen lo tela ma mekwa kito bi logo kere ki logo en kere weche tiwo ma leon tanye kom gini wa chuli ka dongi choy ma duong kwana nyono sa fo tie re ngom ma megwa et ko te gulu ni la wo ma ja dongi signing ko ki guma bag kero wura chuli Alfred Direct ka loyene ma ta executive director ma wa be chane ma were don kong i gate en ki ken be bertal pa yin la tiana chuli eto kaka mo kende ti project mo ya be no me chair president's office ki guma be ana bera chuli kana e kom dan Pierre Dek ya bongwen piano atiu ki PPS principal private secretary moleka mokama o smuggling an kana nyang ko le Pierre Dek ya bol maka wadi atimo introduction wala with Mario pen me chair wajo nyini oriema e kina yina mbaba ziga kampuri ragi ko ngage pe dong lare chinge mana penyu NPPS chi wajo weni oriema what do you expect PM John Enejo Marangi UK, what don't get Gikazo Kuja Kamokene. So why would they start running around Mechia Kuja? One can name out position Madani. When ministers who can get a go do gang. Nima inity docket and a choyo actually a D. Actually, when I choy. I met in radio, win keep boring and no, I went at Tamanica me con Kada Charca Dolone, Madari Law Community, Kidama Kilo Atequar. No, come with a rip my pere. In all the different factions of the actual community. Lo diro dini, ino pe kupe ki jomete kwaro. A jomete kwaro, ino berpeti a kupe ki lo political wing. Ma ino nyo wa ket ma ginante ma pe, wa kwenyu la bol ma tika time Buganda Parliamentary Caucus. Juani ka udori lok pa Waganda. Kuna ini nan kumiri Baganda ti very sensitive politically. Juani gore ma lok gibera chiel. Kaya wa ini manu coffee bill ini pa obi chero. Ming timichere gomri line cha me iluching niar me bolo kui cha wa dek mo diko pe nguri nye porro eto mwa kan kon be pe nge wa kona chuli gene cultural gene ko giti adi ilwor wa luongo man la wirwori perke luongo nye nyom tian chane de bino wa cha pe kan de tiko ber ko ne ruara ngagi mirlong iluong ki nye wek title aya inoni menu Pekiro beru ka chelo all this memo gen lok madam ka lok ne chalo and ma actually opposition caucus go temoni is the same thing ma actually sub regional forum bena go choyo is the same thing ma actually parliamentary group bena ge waju apoka ne pe ki rocho paju pingo pedo wano beru go ping wa beru ki conference ma dit wa chana actually chike wek don gin en ki yubo be document ti ma wachi wana actually ko meru ma ko bereka ka ene pe wa be dire peketi yo lokene bulu ko merete ka wateka bien de ma beach la dirlo bo wachi e be bien e ba Caribbean e nge karma actually parliamentary caucus go chero iri ko ene winyi tra wayin man bulu should get involved kona 175% de ko enen selection ne ba wa kwanya ko ruara ngagi wa kwanya ko kuya ngagi wa kwanya nga i group mo be chero ka wa dirlo bo ne kanga don wa ne tiri loyo bo ber mo ka piar ngwan bi abero enu wa ana wachi bulu we need to rise up. Wa eto wa beru ki waro kom lo diro kono wa winyu riako ma megge. We ma megge be wana. Ba pia chim line don wa be yapo na ngino ngo ywe ba chet wa ka kwan mu ken ma donye wa saboro ka ni ki George te winyo ke iganga. Wa ni more down lu juma te tayat vulu me yaro gu jo ki ni ano gini. Go kwa nomination form positions or do you uchero kwa nyutela. Period gare ngeni period piano chene meti mo campaign food pe anto pebe to twinu to twal me ngeni okay no one will volunteer or give up their positions for the youth. In a country like ours, power is not given, it is taken. 2026 I predict intergenerational competition politics, the young versus the old. Wajine inaro pie bolu ki biberi kenjo mutegu kijo matina ye politics me best hand mattress mathematical shed tsat kaido kono chuka ergeni umeo giko ya choli for the trial tamba megi la diet kinyara ucho machek ni Jimmy Mabejo peti late totale ka yu dog Jimmy ni gora ka chelo for the trial tami Orian Stephen ki pako gali wa politics maraja yetika kelo chan madit ya chuli
man in choyna for cho James kachel club member duju metayat and take unyo online ki kilak South ya more district more down duju ba metro Gumarop Simon Clemente honorable district councillor me work as a district by more la lock party men RM for the falla dit mo ko ni te kwedwa itayat in ki South Africa meta cho ketma kwan kon ketma cho greeting to all members who are in the studio. Rorunana Chana must work on his member. There is too much corruption in KK Kwara. I was in charge $350 by former Prime Minister KK Kwara for recommendation letter. Hope this new regime will not happen again. I thank and love all Acholi and my chief Rorachana Sunday Key South Africa. For the 12th Sunday. Then Chan Patrick Pabo, my advice to our youth is what give Chimo Wang Dano Wang Lutera and to what you matek kuno wa war benedano Jimmy Lonyo bibino and to no momot pebiro marriage by accident kala cho kwere ka kayenini o lego ni Lutela pabulu gi bene white kuma ki ko lo money me lopo ko Lutela madani kon gidu luyela lo ready we know you much check line chimbi beru polo mante yat imega dek apawe areo piara bichel line o studio wen gite tuolo hello wa Julie Mega FM afkwari chwana de James be wadore nga ite loke Francis Okoro ya wa Julie Francis James mero morotin ma ite gwerkono tira mero foi bene topet motimo te kalakone de James atiki lega na bena mak bore me wakari betene watiki bulu kene ma ite competence ite no modayo ana le wangulu ma ni rapide wangulu ma wotie ento wangulu ma tajomatiki ngole dong pare cuma no anda lege yenne ni amala chendo le to lut bene jomatiki ngole le ko bingu mi tamgi tian ka walo lo ka chan ke lo ka chan kerbe ko vulu de pen vulu matiki ngole ko dong no chane do di en romani ni kidong Mario James jing mati di vulu jing me duong ana mita lo kom lifestyle kita vulu ko kwere kerbe di champie ento in mono tala vulu itiki ngej kin managing finance no limma initi kwere in ingolo kotimi marwata di size bahoma initi kwere kede nyo in chao chiaro ka wel smartphone kuno bene cha kan be pe wa ke sala bersi me charging mo chimi be kong ma cher ke gang kuno super tekni miro vulu wa bene gunge kidme doro wogi tingo ma gendi miro kidong ma dek anamita lokom resources polka dana loka chane dana loko ngom dana kum jinji mukane dana pe tam loka chawa ni ma iti ko ni mo iti ko ni in ke cho diko cha pario mi o cha bichel iti cho ni kong mono adugi pa cho ni en ka iti ko mo atie rom evaluating anti marketing tingokuman pian one cha kan wataman miro chet mai ko ni rally be me cha winyo political rallies ki lo mo kana ento cho ni me chero ka tim ka jim kan kong mi ke priority begin ma ko in na ma che so sawa ti resource for per ta ko wa mo miro bulu wa mi guti ko kidung ma ngwan James kombe duwa ti mi camera radio at no pol bulu angini wen no polling ke ni mai we memory card we mo mano me ko me gen way ni UAE ato mi UAE olo allo wa fa la det afo so I want to look UAE no ko tigi mo chi so educative information chalman mo te kere di ko mbere ni mapul ngeni bulu mapul pegbe no di ka tambe winene so tamati ka kenya fo imata wa fo de twalta mi line chimo de tworo te jaro de ka bunga na dek ario abora bichel abora chel ki jaro angwen abera chel abichel not angwen de kunyo jaro bera bija bero abora bero adera bero jaro angwen duju gite tworo lo radio man eni tayat imega allo forever wa wano fo we Julie Mega
man ene mego juji ma tiak wa Julie mego foi mater jo mangi per ka lok ni foi lok wengu per ka lok mambe be ento atigi tama chela rio mo wara nyum kitami ma chel ka obino ka lo radio o tem kong yubu ne mabe tien wano kingang cham gan wan yang le mo ma wunu lo ni ka dong pora mo lo le ba chuli undo ngati mo ma gonyu wer wano kingang bene wan yang mabe ki Mario lo kumbulu do duongo tamatini ka no juma lo ma bejo eno ni unen yo mo ma romo choko bulu ke kamoni tara ka ya tia kanyo lu bulu ma ya tia ko punyu gi ka ri chawa chele ken o winyo bena tamgi we ko niang ma be yan ka pe ni chao neno lo komgi gi te dero cha mo ken cha ko to ya ke malo no pe niang o me te dero kan okay kidu Mario ma dere aneno bale pa bulu ko duo e kom lo nyore tutwal yan buli kar ge neno jin ma pol ye neno mo gi gidiuli kidon ka go neno gi chako tere ko chor no walo nyoro kan te wa miyo yini tani foni lu tini mabe ni obet koman eno ka go kar wo gi age gang no go kar mabe ka go chero wo do ngiti mo gena par ma no yin pe ngeyo waruk mo ma radio eni mo a chero la ko ge yo no ker ba ka de to bure bag money kenyo no chero kere o ma jai ni bere pe ge mar ge gang di cher ge ma chen eni ka choka ge money chama no go choka yeni ya tamani no be you ko cha kunyu gi ko okay ite der ka cha la tia ko bien pa bo ko chera moro kwene ko tem lok ke di wana fo me kidong lutela mo kana ni wen lu ka o tar king budi gi lutela dini wen poni gang lega o mier ge tim ge ko mer we bulu lok oram bulu mabe atamani ana fo e mater wa fo de twal mego tam megi nywa ko ne be kwedwa yu dikuman allo oni ba ko atira wa Julie la diro ni ba fo yo ba be pa ko magang wani degi chim wang keta wobe magu gore kenyu gu chako ni degi kono jomuti degi kono timngo kerki ye kom gine no magitika nango lokeno ni wen wanga gu dugu lok ni kiti mate peti yo mo magino be kenu kwerita wobe dok be pegu be yera wobe ka giro karo ke yer gin pegu be choka wobe ni wen ki be yer gi katikunu ero no gin ki kere ki doge gidjo mo magu chungi que lo que pego wa ngarmo no cho me che skipa po mai kwanne na beno no mir ke to yer ka war jonni pego mati gang wane kapia wo bo karwan yamma wa do I fiero manu you not wo bi ko pia che me chero ga ngarmo ni ki lu ni bir ga chamu ni ba wa yengo I kwero piri degi chapo nyin gamu ni wanya kuondo ku gamu ma de Piki ma wo manyo petwer te ka ki wa wa ti tem no ter kwa lo kwer panato inu ne de kirki yela tel ma kwir kire o bibino temo wallu ko lo gata pa ko mati gangwane mero piro ki pig mate ki tanga ki chao choini a wo be mati ka per kanye puri di kur wanga ke yero ngari ka de bi chao la ko kuni inu ma pata a wo be me kar kanye pa nyang gira ngo mati wigi kita me ko mono wadi ka tiake Timpa lu teni wen pa ki temu ki gang. Te ko tienu ko mberi ko kar dongo tier wo. Ide wunyu timpa la tini do palar. Tugu mul chala po. Wen ki temu ki wo. Lok mere ti kin mo tan me tele ki lu nyor noro. Pa ki nen yu ma ki romo kel ki dano. En di ti wa bene ma wek wa be gang wa be mu pie. Ene ti ma ter. A wo be ko jak yi me tier ka ti cho ma ter. Ki wunyu do ken lu baba ma gen wai lu baba ni. Wa jeisi. What did you take care of? Can you when you did walk at any dog with it? Look, Mekwan, what been local cricket yellow tin early. The end, Joe Macumber Keraka look, Mekwan anyway to cool. Magiti to cool, Mamegi. Roman look, the government school, election mal. Kill look up in Meggy, and can Johnny look, but don't follow you go what talking on. Pop it what?
kinen lok mu ken mangien maromo ilo kwan afoy wer jomo ken dal wa fo de twal la diro ni ba allo Lori James afoyo wa no fo de twal elo ke ano yeko bode socialist wa juli la diro yek ye na mot panelizo eno megeti ene weng be ibene kamoto ambol Kenneth eno won commander Matiak MP in making amero wachini ati loga dek na belogo ma ke la direct konvulu ko anda na bulu bulu mu keneti merata we have to blame ourselves and it's on in pedente poro e bero gang e time neo e kam no so it is producing the you are not talking better tijwa ke nya dan logo ne you know James you know can down term is quoting Bible ne roba we ne dan nya ko logo you in nya you down weng so kongo ne no kong red kit ma ba me de ko logo ne yen ka dong in petiati ne nga mo si bien no so ko Mario chiro pota governance program iner program no gotie ke wene mier bulu eno non chene ne eto criteria we non chene eno ni yo we non ne longe office ma ko tu kino kene kwaro wa chere yo terms and condition ne te wan mu kene ne bene bulu wen pegiti ba mier daro ngene ma bere da amma logo de fora ti poro so do kene te ka ti mate ulu tera ke don uma mo ti tela wani wen tengo poro iwa isawa ne James ne cheka welo kuri kan wel kuri tek mo ka charo mo chire po bo ni don anela me dama me wer fu na wera tien ni charo mo chire kilo mano ma e porto gi rego ale vachel kino kene mi abor no porto gi rego bai golo mero ma golo ki meno e ke tem wel shupa gulu ken wi wa ale vangwen en middle man ni ke biro go wa kai ne pingo lo pera io mi orge pe ta controlling game guni ina no bai yenyo jo mama ti ma robino wil bol fu cause I'm James ketene ana furge no tie ita woni ana yela tena to gang ni kumele ka ko welo mete la tena te pero gang pa tere gang kwa ita ana be ko so ero ni strategy palo tela miro ki ginen con gi kondano pera e merne a welo sola tiel ma ber mo sola ma no kare gi yabdi chingbere petien no le radio era apia kwa ni ma da pera che lo matre sor matre kilo teno itin din ma konyo dano ke lo di kel di mata ye lobby wa fa de talo ya ti kenyo James me genara nero ke ko mer kum bulu ma radio mo kene ti no e chao ne ti gela melinge ana foyo wa fa de talo bulu le woni wa mer do ko bere foj ma tek to talo bod gi o mona ki po bo wene talo foche bod wan mo ti te ya bulu mer go amalo ki gan bulu bi karo kwi kama Paul gen ki doj Alfred giti ya mor ka yupo lumemba ma Paul papate FDC why forge bot one i mega FM wa foyo total man ni eno choyo ni afoyo total mega memi no kar man ki bulu kedmal la we mone wer ni lokum chan ya chuli dongba tieni umiero ngara chelo wa malo kene pian Uganda ma ikineno ni upon kilok ento katu jami teach kato jemi teach pare corruption ke kana yegen ma tika don jui ento chan tika nyal jui chalo be piman ngad mo ke kan po bibino wai ot bot an kama ko chia ni a chat kariem mo chan ni kwanyu ka ana aye a chao an kikuma man Brian kila cho wai enti jirani pa Mungu wa fo total Brian man mega FM lo win radio tewati tayat obet kana no jemi ket ma bulu tika nano ne kwere wa meto wa kelo ya gikine ma funo pia wa loro wa jab kon wa okay ayab kama microphone chok ye wa jab boru gairi la dir gairi microphone chok bori comments bo karo ki chi ma pigi tega dida fo total a winyo ngar mono wajini mano kere ki ye nga pa bo lokke bo pa ki wa ke lwangi so Jimmy Wang mir iniket gan da bet ki wang matuolo maneno yua ngo matime donc adoro James gina chiel ma wi wa will ene lok medini ene wa weko ka bo mir da chule wi wan mir wa ngeni mano dini wa chwal chalo gen ma pere tek nen dini chilam chale mosa ka ene nene yang chwang chilam e loye lok metedu lok melew lok me sombusa
lok me garage en me yupo mutoka ka wi po garage pa Yusuf garage pa Rona gi come lo rogo bino kwanyo gi ne go wen la chi mana karo ke kenya ma terga le musei most mer mu ko ga mu ka ngar mo makere ya tambe ni amerike chung ke dini ci lampere ma ke chiero ram ko bolo le dini ci lamo a chiero bene bod la dir director me Caritas Cathedral le archbishop ma chwano dama gero lobbying lam o karo ke kenyu but chiere disappointment vale kama yang patuni jar maka ka chwana yeni gudi raj ma were o look at meri ben ke yue ke greda ay ngela chuo chane a chulo gera chulo mateo laya Norway Belgium ichie ke daba me donye oti agoyo chim kila dit bishop lo home man Northern Uganda diocese mekenano o waje ni mero pero magetika nono way can you imagine ma wala gal pa bishop ke kwalo ka moyo ko wako security pe a chulo jalo lo me dinyo pa lon ko lon pa donye piana na la ma kada pa wi ario lo ke ngwa tiro ke on lega so anone mero wa ko lo me dini wa ke actually I think only a good point my bad apiane ka an la ka toli ngoma wero pa twala lo tena ka lega i change a bit yang kekere ayor ko ni lo tena do ngaya wa ngom dan mo keno doro ka toli fo ñu tieno ya yo lo tena we exactly kidon me agikne a chiel da ka chiel ken arwata wa ke makwere ke kora balga ngalo biya chara bagulu tire ngini mano lo tela bene pe waje wa ke jonni ne wa tik mo tala ke lon mo ma pa sen ne mo te abichiel nya bichiken talo arbitrage gi pien wa ti political leadership ken lon mo tala me UDC kombeti e vote Uganda mo ken lo tela ko kwanyo lo biya char ma meggi ke chwalo gi re na mambe ke meni gi position no moi kan URA te temo rival wing ni mano wa mo chwor mage mi ne food knock o mir ke med malu biya char magul ni o dong manok e bi wini ma mu kane tuwa chunya yo nego o nyono ke riama ko kita afa tala de urgere Alfred de choke microphone no wote nyeko la no bod mungu ka ba tiara ka twena afa o ye ke pabo wa ni mero bulu ya tamne ko ke kano tele bulu chamene piene ka ina wan bulu wa jaro jenio kile wan po ti ka ko mati tele be man nok no ka ke ti me chawa ne eno wa ni ai for so mero fo ben la dio yi piene eto eno wa ni government programs take terms and conditions mo kana ba do ma peto ene te gap me mi ga ye piene ba program ma take terms and conditions ne policies enti mi konye we ki implement jeme ni mabe ento gelmo rem kere ye ene ne pegi miu chik ene ni policies ene bod vulu weng dana weng bedu gi ngeji kom gen mateka teme well ka ene na youth livelihood ino ibe miu million pa ga wi bod group vulu il faut ngi 2 hours ci wayni million pa be ci do ci kere e woni per warte ngar mane per matema gen matemati so o yegba lo ko middleman mata mane amor district mi reknen lo ken matek that's the reason why one machalo MP ne Gilbert la yeah one machalo we one machalo FDC chawane whatever ne ko ke tem yu lo ke matek ada yeah so MP ne Gilbert la nya tika chwala message ni ka kube ya mu ko en mana ne tika wunyu lo machalo vulu so I will coupe okay fine be lo win radio la dit rita amiro kwanya garowe poyo dano duchu mako goy chim kama papat ya mungu gweto amiro dore lo rachil ario mo ke ken ma winyo lo go chim go wajo NMA chil ni government program ti very stringent ma wan mo ken ma kin pin kanyi peno benada la di James kay nero budget kumbeti ma me financial year 2025 2026 kitu kargere kumbeti ti wai trillion ene piera bero we are na ikum trillion pier bier we are ne ibi no ni machalo vulu chili adi kum budget e magitiu gemiyo yigi niguti kede mero we statistics e bene tika gitiu ene billion mia chil ki piera rio ki piera dek we are beach meno mero bino bot vulu don waneno iya chule kanyi kum tiende erune wano bi nongo chili adi inero man do way kum lo chile ken manu mere wa no be tela ka wa no be tela baro mo chiero doar irwa jemi bieno kelewa lo win radio amiro nge ni manu perwa madon diet loyo ya chule kan ene perwa lo tela anana we ne gi mat wang vu pe gi mat ka wa way ni manu tela ene de perwa wa way ni lo ko nden kumbiri ya chule kan gidika rio wen kumbiri ni so futi an confirm wayne a det mu kenda kumbe wa football salim sele ka gamu tiende ba
mi gene campaign chi wonero mo ni kui matika bieno eni James amier wo chiet ku bedi campaign angine yik ku bedi te me campaign gu ja dugo wa chwana ganglil gimier gene gitingi mi don bodano ku bedi iti nemle chi en ma ku bedi wano bieno ni e kui eni armi na chwiri ba wa yebu ko don wangwa do tele ma wan wa chwalo gi ko don wa jama pegu fut gi guchere tele ko bere ko ngu nyutu gina gen gi timu tele ma chil ka in tunyi cholba neno wa chon ke nyutu danu gen mai timu ka wa gi bol i don kui ine tiere chalo an scholarship di ma mi kilo tera chuli pa wa lo ko re diuni yamo gitin piene gen ma timu lo ko dak nen piere kene pin kuja afo to tango Wakakel can that meter Kuban will give my charm on. Okay, for Mara James, for Umegina or Duchu Makiberi Studio Kakan, for Maro Yirki Pabo, Mego Mamana Mogo Chimka Tiak, Kilugo Chimo Duchu, for your Tama Meku. Ka Abiloro, Uye na Gam Jima Dek. Ma Chel, Ere Lokmani Chimo Wang Lotelo Betpe. Wabi penya accountability ni ning kape wana chimo wang lotela eni ti jemi umiere ngo peke joxe pian ka ko no wana ti pero dit wich bo lotela ma ya gikine en wa tin wana ti nana nywani pian wana lo gen gi duguru ba ilo kama rio lo kum drug abuse a metni a lek lotela ko duchu kono vulu nyoko te kwaro nyodini lo kom drug abuse nyo tikiyedi maraju jai kuba rege miro ki keme kereke kwa wang kichel ana ti kom gini eni ana metni alek dano ko duju ni peki berka nana lo tiena ni nana ma giki lo kom balelu ka ki land grabbing mati ya chuli lo tiena chuli to toile madoni ki wek lok man la gweno nin ka gino moni ti maraj ki yeni eni raj ki kwany pien ka wan po miro bio tuti ya gikine ubik mede ki ruru kumwa rura karma wiwa poni ki bi tuti noti ka kele to mana ye lok matam ni lok ka tueo amoro dana ko weng me ki lak north amoro district ka chel ka tiak town council ana tie ke mana na Stella Afoy matekla win radio afoy jo matino matikin wakan honorable Kenneth mi pabo town council omera dot atiak ki omera dot Alfred honorable Mungu honorable Oriema and you moderator afoy matek America chak dok ilok pa FDC youth activist mo wajini tele kinwo chaka yang chon kin gipi kila boni. It is true ni wan luo wabede ki conflict en conflict e wa beren ki barel gazel wani ken ko dul madwa tare kwano history no wabantu wengo pijimi mapola ta mati yelgi en machalo ke kwara chuli wati neno ni wa bridging that gap wati neno ni wa ripe kinwa wa neno wa mokarni wa bedu ki pin luo conference wa Kenya kuja ma chuli mi Uganda kuchergo ripeki ya chulimati Kenya, chulimati Tanzania, chulimati DRC, chulimati Ethiopia. Mineno ni waripeka achel machalo wanluo. Ligi mokene beko waneno tirabira rio angeji wa daktari ya lu kama luenyo berutieni. Mineno ni wakilu kujikinwa wanotino pagipi kila bon. Mineno unity berutie. Kido mi adore lok pangarmo ni mokwano message Kenya ni. The former prime minister Mike Kwara Chuli ugamo chilling dollar ma Roma limia deki piera bit piano for the miro recommendation letter ke ken amira ni kwa kija on behalf of K Kwara Chuli ka otime this is an allegation kwa kija and amia wajoni K Kwara Chuli taking new leadership system was overhauled leadership mawati kereni ti very credible wati waripe kinwa wati transparent and professional lokama giridong machal Stella kijai ni yes alawaje ni tel pero madon dilla en tela maraj era mira ba fo ni lutela guti mutin mabe en to gap madon tieni en amira loriye ma chie ni wan machalo vulu this is a call to action one mira wa bet involvement wa beti wa donye itela donye ma wa donye wa don kono mole kinwa
wa wolo tele matie kin ping kidbero bet ki kero mi diere volunteering kawa neno tela tie at a family level kama wana aki yeni in yako maiti kaini mamani kumbe chao chere chuk iteru deko dong cha be ramo lutino wiru dong guchamo eni tela community level yang chon no lutino weng biru responsibility pa community in elder maiti ni titi afonyo lutino kinu kenyu keiti ko fonyo mamegi clan level tijubene tie ike kwara watie ki Rudi kweri rodu koro magatala gibetie wan machalo ke kwara chuli wati war chief do machela chen meneno ni wa revamping wa rejuvenating jimegini weng afa to understand well akel Gilbert olanya chao watika charo allo honorable Gilbert yes apoy matak dem sobaro wa foyo ibero ka winyu vulu waje ne akubi wari me tamone mano nakon omera dem sobaro ameba fo Jomai kelo bitin radio mega yumetaya. Be. Amero lo no se liket mo kire te. Tongo wiye chawa na uchara. Ito matira bati teyo. Ele jin na pire te no iwangi ene watika miro new principal otera ya juri. Le na waju na bolworo ni kare pa jimi wenkie. Wacha ka kulum Zakaria gi Obiro ikar parigangi ijar ikar pulane Gilbert wa mero new principal otera da lego to makire di ukejoni peo benfluo ya yobni wunde me wen o take capable leaders for tomorrow be determined be focused ruba mi polo bu konyo ki no mero wangu no ya yin ara polo afoy de twal wa foy de twal honorable Gilbert olanya no ni pere tek cha manoki kali de stela pono tiro po ne duju ami honorable Gilbert do radio ye wano girk kakaini tayat piner matini wa foy de twal amoru gumero ka winyo wa mero foy de twal ti whatsapp group pa bulu cha no tumo gere ti whatsapp cha wa tumo ti whatsapp group pa bulu man makilone actually parliament wa mero fo no gitu twal la wo gu beri di joni pe joma tero joni mu ke ai ni ngi ma kana ni ning